le bagashi goba station sa gago sa Mokopane FM. Mokopane FM, we are your voice. Take somebody my hand, love. You take somebody my hand, strong love. You take somebody my hand, love. You take somebody my hand, strong love. Say it again. Take somebody my hand, love. You take somebody my hand, strong love. You take somebody my love. You take somebody my hand, strong love. If you think it's easy, well, it's all but out where you belong. Tšhelete Mokopane FM gabe le metsotso e la ya rena ya re ke masomepedi seswai e re santsana le gona fa e reng e la rena ya bosenyane ka gašitše ke e begile ona motšhelete Mokopane FM gore tšela tša rena tšela ka nnete re tloga ka nnete re sa di kgokile le mantši wa lekgono moruti Yeah. le professor A ke go leboge DJ Material. Ke leboga ge le sa bofile di-pitbull tšela. A ke tamiše, a ke dumediše magoši, ke dumediše baetapele ka go fapana, ke dumediša baruti ba porofeta, mangaka ga borena setšo, batheeletši ba Mokopane Community Radio Station, ka mola dikgokaganyong tša leago ka Facebook re a le dumediša. Ke dumediša le balli ba rena ba batlileng mo radiong le kgono go tla go nyaka thušo. Re fihlile magagešo, re fihlile re tlo thoma ditaba ga botse re sa tepeakanya, re lokiša se sengwe fa ka morago ga metsotso e se mekao. After few minutes re thoma ditaba tša rena, balli ba rena šiba ba tlile ka mo ba le ba tshwenyegileng ba tlogileng gae ba nago le mathata. Se segolo go lena ke gore letle le thietše letle le re fe maele ka mola Facebook o tlo no ngwala gore no wena o ka re fa maele a mohuta mang. Mokopane Mahwelereng dinaga tša kgausu le ya thietša bagešo la tla la re fa maele ge re ntše re ya pele. Lenanego le ke la rena magagešo gore re kgoneng go thušana bjale ka ge re le bana ba motho, batho ba seke ba jwa ba le ka gae, batho ba seke ba wela ke dilo tše dimpe ba le ka gae, batho ba seke ba jwa ba hloka mo ba ka kry-ang thušo gona. Re gona fa go tla go thuša setšhaba sa mo Mokopane ba ba nyakang thušo, ba ba hlokang thušo ba tla ba tlo thušega, dilo di a loka di a sepela gabotse. A ke go leboge my DJ, re tla re ge re fetša go beakanya dilo gabotse ra napa ra thoma ra tšwela pele. nnete le nna ko leboge professor Moremi ka nnete motšhelete Mokopane FM o tlogile o ikwetše re ka nnete ba gona go professor Moremi le mamtšibo a lekgone ka fa phapoši ya rena le ganapa metsotso o sa wa kae ke nnete ka gašitše ba begile le bona gore ba tla banpa ba tsena mo ditabeng e le ganapa ka nnete re tlo ba ke ne le bonnete go bulelwa megala fa ka nnete e be wena o tla ba o e kgokagantšha ka mekgwa ya fapana mo megaleng ya rena re tla ba napa re e bulelago ke ra yona le yona ka fa phapošikgašo ya rena le megala e bago ya bona o gopola gape letlakale la bona la Facebook ka nnete lona ba tloga ba le gona fao live e re gabele re napa re motsotso o tee re santsane ka nnete ba feleletša dipeakanyo tša bona ya be re ka nnete re tlo ba re tsena fa ditabeng le bona ke a o le bona motšhelete Mokopane FM.
One look at you. And it's because of you. I'll just when ya a ke go leboge ga ke go leboge motheeletši a ke go leboge mmogedi re a thoma re leboga nako ye le re file go yona re leboga kgotlelelo ye le re fa go yona ka mehla le ka matšatši nako ya rena e fihlile ke rata go lemoša motheeletši le mmogedi gore nako ya tsamaya dilo di šaletše morago maphelong a lena magagešo ga le lokele ke selo dilo le ya di bona gore di a šešerekana empa fela se e leng gore se ka lokiša ke go phetha ditaelo go phetha ditaelo o phetha ka mokgwa o go fapaneng gale o phetha ditaelo dilo tša gago di sa loke gale o phasa dilo tša gago di sa loke gale o rapela dilo tša gago di sa loke go bohlokwa go tseba gore dilo tšeo di phethelang goba o di rapedišang di bloka ke eng di thiba ke eng se se emišago dilo tšeo a ke lemoše batheeletši ebile ke lemoše babogedi ka mola Facebook mola go letlakaleng la rena la DR Moremi gore magagešo bophelo bo a emaemelwa bophelo re a bokalokanela mo ke lefaseng go fasagane ge o ka se emaeme dilo tša gago ga di tlo bofologa re na le sejari re tlo e bulang ka mo mokopane ge e le gore o nyaka go tongwadiša go buka go yona gone jwale o ka founela go number ya 071 398 1508 o ka founa for go buka o tlo bolela le bona ba tla go botšiša re o nyaka go tla neng 071 398 1508 goba o ka founela 072 133 6761 072 133 6761 o a buka mo go nomoro ko go fa go yona gore wena o nyaka go tla go bonwa ka mo mokopane re laola ke di-bookings gore di eme jwang ge e le gore re na le batho ba bantši ba bookileng ka mo mokopane re tlo tšea letšatši la ka pela ra tla ra ba bona ba tla ba kgona go kry-a thušo 071 398 1508 or o ka founela 072 133 6761 magagešo ke na le balli ba rena mo balli ba rena šiba ba nyaka thušo a re ba thieletšeng re ba feng maele mo go nyakegang gona re ba thušeng malapeng a bo bona dilo di kgone go loka di ba gabotse batswadi ba ka ke a lamogela ke bona sesi ke bona mmagorena ka mo a re thome ka wena sesi o tlo no bolela leina wa bolela gore o mang o tswa kae wa bolela gore le tlišitše ke eng mo le nyaka thušo wa mohutamang se re se kgopelang kgaetšedi ya ka ke gore a re nyake le bolele maina dingaka baruti maikemišetšo a lenanego le ga se go senya kapa go gegea ba bangwe
maikemišetšo a rena ke go thuša batho re kgopela nnete fela re kgopela gore ditaba di tswe ka moka ke tle ke kgone go le thuša gobane le lena ge le tlile fa le tlile gore ge le nyaka thušo a le tlilo nyaka gore ke le thuše ke ema so le lena mpheng ditaba ka moka le tle le kgoneng go kry-a thušo re a go amogela kgaetšedi yaka mo Mokopane community radio station kgaetšedi ke mang ke thobela wa le mo ke Josephina Nkosi o tswa a le ko Rotwane lekeišeneng la Thusang ke be ke kgopela thušo go lena kapa Moremi ka mogae ke na le moratho wa ka o tlhakatlhakane tlhogo a re lekile wa dikerekeng re ga ya kae a re khomane thušo re kgopela thušo ge setse a thomile wa tlhobola o roga batho gore batho ke ba loi re be re kgopela thušo ya lena lekile go miša dipetlele a khomane thušo re kgopela thušo apa Moremi le ga mola ke tlhakatlhakano ga rate ke batho ba re tlhoile a re tse gore na bothata ke eng re kgopela thušo a re bereke re phela ka mphiwa fela ke ka magae ke nna ke kokoga ke moratho wa ka re dula ka ra sebaki sa two room ra itshokole ge pula ena re ema ka maoto re kgopela thušo ke a leboga alright ke ya go kwa kgaetšedi yaka le dula ka gare ga ntlo ya two room ke mekhukhu wa two room wa 2 room papa Moremi le dula le ba kae ka mo gare ga mokhukhu ra ba 7 a go wa šomago ka mo gae ga ona motho a šomang re phela ka mphiwa wa ngwanaka le magolo wa ka okay and then bana ba ka gae ba se tsena sekolo ba tsena sekolo okay ntlhalosetse mo kgaetšedi yaka le re le tshwenya ke abuti ne ke kgaetšedi ke ngwana bolena ne ke moratho wa ka le mo išitše sepetlele ga kae sa le re moiša sepetlele ke ga 4 ke le feleleditše ka ngwaga o mofe ka kgwedi efe go mo iša sepetlele re thomile ka 2022 ka June napile ra tla ra moiša ka 2024 ka May ke no thoma ga no re ga e thoma re mamaria go no thoma a tlhakatlhakana okay tate o kae ka mo gae ga re na yena re bana ga ba gošeng ke motswadi wa mosadi ga nnoši ga re na papa alright mpotše mo go thomeng ga go hlakahlakana ga kgaetšedi ya go riagetšeng o hlakahlakana le sekolong o hlakahlakana le gae o hlakahlakana le kae o tlhakatlhakana ga le ga maskerala kua ga boragadi ga a fetša go fetela ke ma-twins ene ke gale a dia miscarriage pele a thoma a tlhakatlhakana ra moiša sepetlele ga re ipotsa gore ke malwetse a depression a pele ba moiše di-counseling ba bitša di-social ka mara go no pala wa tseba gone bana ba bantši kgaetšedi yaka ge ba le mo mmeleng a ba phethe ditaelo and then ge ba belega ba thoma go lahlegela ke mogopolo and then lena re tšea gore ke malwetse a dikgatelelo tša monagano goba mo gongwe ke malwetse a mangatlho a ka mo lehlakoreng la sekgowa batho ba gabo rena ba kotsi kudu gagolo ge ba bona e le gore motho o mo mmeleng motho ga a le mmeleng o swanetše go phetha ditaelo tša go tšhireletša yena go šireletša ngwana o a tlang go šireletša gore ngwana a se ka a tla fihla mo a tla kry-a re tlaba mo gongwe a wela ke bogolofadi bo bontšhi mo gongwe ngwana a wela ke mathata a mantšhi mo gongwe yena motswadi ga a fetša go thuša ga a belega a etla go hlakahlakana ke kwa gore o hlakahlakane a le garagadi ke kae ke ga bo papa ke ga maskerala that's why ke botša gore papa go lena o kae o tswile jwang ka mogare ga lapa papa go lena papa o rena o tlhokofetše a dula ga maskerala a tlhokofala ena le mma rena ne ke le gale ba tlogelane ga re tse gore ga ba šala ba tlogelana bothata ebile
o dia gaeng nka re no go ja ntse re bogose ke mmarena ka noši alright ba bo papa ba sa lethega ga ba re thege papa o hlokofetse ka ngwaga mang ka 2015 if ba bo papa ba sa lethege ngwana o thomile o hlakahlakana ka 2022 and then papa sa la hlokofala 2015 go tlile jwang gore ngwana a ye mo ga bo papa ba sa lethege yena mara ke motho a gore nna ke rata wa wetla boragadi ke rata wa wetla ko boragadi then boragadi ba ile ge ba bona seemo se le so ngwana a thoma go latlhegela ke kgopolo ba dirileng ga miše ke sepetlele ko jubilee hospital a ba fetša go miša ko jubilee hospital ba re founela ba re mogadibo ke tla o tšee ngwana gago a šuene o tlhakatlhakana mamaka a thoma a gadima ditšhelete a re nna ke le mathwa ke molate gene ga a thoma go fitlha mo tuku o leng ye re dulang mo go yona o tlhakatlhakana le go feta mamaka a thoma the pam majwala a reng ga re no go bola stress mamago o tiphile majwala a re o nyaka go bolaya stress ka lebaka la ga ba jwetša ke ngwana ene ore ke ntwa nkoša botlhoko ke bebelege ngwanaka a feleletše mara ko sepetlele ba re ke bolwetse ga monagano bo ka se tswile bo fodile a ke bophelo ba gae ka moka ko sepetlele alright ngwana o ga šala a tlo hlakahlakana o ile kua a le kgausi le go belega goba o buile o ile a se be a ba moimana kua go boragadiaga o ile sekgetša ga di ile ke miscarriage mara a fitlhetse ke mmaore yena o dile ke miscarriage ne a dula ko boyfriendeng a se botse mmaore ene o dile ke miscarriage a tloa mo ke a re mma ke sa bona ragadi kwa maska ga fitlha kua a thoma o tlhakatlhakana miscarriage o dirile a le kae o dirile ga le mo gotwane tepolaseng mogalabeng o be a ile go boyfriend and then after go dira miscarriage o a tswa sepetlele sa mo goba ke gona a ileng a ya kua go sela sa ko jobeng a sa ye ko sepetlele o ne o dila mo gae a dira sephiri a fetša o dira sephiri a fetša a re mma nna ke tlo go bona ragadi a ke tse kua ga botsana napile mmara o tsamaya ke ga geno a ko ganetša a fitlha kua a thoma o tlhakatlhakana alright boyfriend e ka yona go njwala re bolela so boyfriend ge motho a dula le ena ga thoma ga re motsa gore maga tša go tlhakatlhakana le go gatamela a gatamele le go nyaka le go mmona nyake le ka go o nyaka o no mona wa tsa taba tša gago se se di kuša bohloko boyfriend ba ntšhitše se sengwe ka gae goba a se a ntšha selo a sa ntšha seno ngwana wa geno o bolelang ka yena ke ngwana wa mengwage mekae o na le 27 years o na le 27 years go thomeng go hlakahlakane o hlakahlakane ka ngwana bokae o fitetše ke bana a ba 5 o fetetše ke bana ba ba 5 ano dia di-mescas ka di-7 ka di-6 months ngwana o gape o ne 27 years o ra re nke ba šitšane bana ba ba 5 gomfe le one bana ba bokaane ngwana ke ngwana o motee o ra re gabotseng ke bane 6 ya bana ngwana o ke ngwana gore ge le bolela le yena ka ga e le mogala o a kwa goba ke ngwana a ba itirela ka mokgwa ena a nyakang ne a itirela ke boithatelo e ba mogala mama ka re ngwana ka ke gopotsa re tsame re ko batho ba kgone le fetša a re nna ke dire dilo tseo gape a thoma fa mama ka ntho stress a thoma le go tepa le mmajo bana a ke mmare wa tshwana ke belega ke ngwana a phala ke go ntheletše
ke nagana le go dipolaya ke mma a šwene wena wa nwa nna a ke nwe ke nna a ke nwe gapa Moremi ke be ke le mosione gone jale ke eme nyana ka tša kereka ke tlile mo ke tlo o tlo kgopela ke thušo so lapa le la geno go njwa le kgaetšedi yaka le lebeletše ke wena o nnoši le support-a ke wena ka tšhelete ya gago le yona e ya mma ee ngwana ga jwa mogopolo a senkela mo ngwadiša tabeng ya gore a kry-e tšhelete ya batho ba ba fokolang re mongwadišitše maloba nyana ke gona ba tlo kgomana kgwedi e tlang o tlo kgomana e tlang ka August boyfriend a gage ge le mmitša le mmotšiša gore o tseba eng ka taba ya motho gore o kry-ile miscarriage o reng because nako ngwe le tlo gore motho o kry-a miscarriage gante motho o dira di-abortion nna ke mmotšiša gore bone o re tlhagile o ra wa nogana e tshwara e lesa okay nko iše ka mo go mama ganyane ka mo mama Tobela doctor. le kae motswadi Ona ra lena. re gona Ke Elisa Nkosi. ke Elisa Nkosi Ke tswa ke lefaseng la Rotwane. Thusang. bothata šibu mama Eh. bothata šibu bona o tsene ka gare ga lapa la gago ngwana gago wa bajwa o mo kgalemile ga kae ngwana before a tlo feleletša wela ka gare ga kotsi ya wetšeng ka gare ga yona Ke mo kgalemile a sa thoma o diama discourage wa mathomo na le ka 3 months a kere. Wo wa bobedi a o dile ka 7 months ya khosa ra ke ya sepetlele ba re mmushareng ka mo lokolola nneila a ta mmushareng ngwana mo Mokopane ba ta ba mpolokela ba mpolokela a mangwe a ya nneila a mphithela re ne le ma-twins wa se be le bothata wo wa mafelo le yena o tlile ka 7 months bana ba swantse ba bele ba fela a ba seno go tsena lefase nampile ka moraka ra e le ka mokgwa ngwana ka swantse re eme re kgone go thapišwa go kolomakiwa o dialo tše ka moka ra kwana a sa kwa bothoko bo le bo gomola wa tsamaya o ya boyfriendeng ya ene boyfriend a gae a ena taba le yena ka ba le sepetlele ke bile ka le yena ba nyaka go kwešiša ka bothata ba morudi wa ka Messi sepetlele ba fitlha ba mmotšiša re ngwana o mo le o mo kgona ke mmae ande sepetlele ba tsena ko ba botša rena di-question ka ba botša re tše dingwe nka se kgone go di araba ka re ga ke be le yena full time wa ntšhabela le ka maabane ka di-9 ke tsebile a lata dipilisi modimolle o tšhabile a ya kae a ya borakgadi ae gone jale ga re boa re takwana wa mfounela gore ke nna bomo ke robetše mo Central bankeng ntateng ka re a ke na koloi o re nyaka tšhelete matšhoniseng o tšhonise o ntate na bomo kore ke thakathakane le nna mo ke leng a ke sa tsetse gore ke itieng ke fedile a ke sa le motho ke no ba motho ka re moya ka o boanameng ke tsena ke stress a ke bereke le nna ke dutše yo o ithuša ka tšhelete a mphiwa fela ya gae ke thuša ke mako mma ande tšhelete a mma e patela di-society ditlamo dilo tše ka moka tša o ja kore ga re na letseno le le tsenang ka gae jale wa koko le sene letseno le tšea tšhelete la santšeng e reke dijo le e ya go nwa ka yona aowa o no a ke re nako ngwe o khumana o na le bakgotsi ba fita ba raowa a re nwenyana gore ke ithabiša le batho a ke se tšhelete ke o nwa ka yona jalo khumana nako ngwe ke na le stress mokgotsi a ka re aowa re nwe ke nwa le yena a ke tloa mo ke boela ka gae and o ba ka gae a ke tsena kwa ena Messi o nthabela mašata ke robale o nroa ka bošuu ka moka a thoma go tsena ka gate ya gae o a thoma o lekile o tsamaya dikereke ba mo phetla ditaelo a le nte o a botse mara a thoma go tsena ka jarateng o a thoma a thakathakana re lela re bolela bošuu ka moka ngwana Messi o na le 10 ya mengwaga o tsošiwa ka 4 tswa re otše mollo tswa re apeye ka 6 gore mo ngwana o re tsama o ye sekolong and ntwa tsa mokhuto ke bona o ka re ito bakela ngwana o lwa stress ke bothata bo le gore ke bo tshwere ka gae jale koko ge lena le nwa ngwana a romiwa a gotšišwa mello forugo la bona gore mara go nwa e tlo ba bothata ka gore ngwana o le o tlo tlaišega o mmaga a lemogile gore lena
lena mogongwe le sa tšere ke mabele. a ke no gareng a beke a nkare ke re ke a iketa le batho tebele mokibelo gara beke ke ba le bona ke tiphelela ka sekgweng ke ya dikgonyeng ka re mo gae ke tšhaba lešata a ke dutse le ena o to a ntasetša a nroga ke itšeela ke ribaneng a reng a beke ke tikela kgonyeng ke a boa ke titela ka gae mantši ba ke tšea ngwana ke re ta robale mara mmae a se a nyaka gore a robale o ne o dula so le ena re a dule ka foo wa thoma motsoša le nna tshwantse ke kgale more o se ka tsoša ngwana ka re ngwana tshwantse a bona le dithuto tša sekolo Ke tlo go direla ditaelo mabapi le taba ngwana gago. eh Ngwana o ba jwitše a le gagabo papage. Wena le papago ngwano koko go diagetšeng gore o mongwe a fetše a ya kua wena o tšea le lengwe lehlakuri. ka 2001 a kere papa o Macy ne re dula mo dipolaseng ka pate ya Mmabololo Stutfele papa o Macy ba mo tšhelela mo motsokong o motala a kere ka 2002 ka January a thoma o thakana tho a kere ka morwala ka mo iša gabo a Maskerala a kere ka re ke le gabo a Maskerala ke dutse January February March April May ba sa ntshware a botse ke ija ka go thekesetša a ba reketše bana ba ka diaparo ba ba tšeela mošimane wa sesi a ile Moria a napa a mfounela a re boya e ta mo gae ka re a ke na tšhelete a gore ke boe ka mokgwa bophelo bo ke bonang gore ba mphediša boima ena gona mo nka maketang gore ke kgone go maketela bana baka ke bona o ka re ke to ithatlela ka ra kanana le bana baka bophelo bo fela namile mošimane wa sesi a napa a botša mma re koko ke kgopela gore o late mma ga Maskerala o boe le ena mo a ke tsena mo ka fitha ka kera bosesi a sa phela a na le bana ba 4 ka kgopela mma ka re mma ke kgopela tšhelete ke mmerekong ke monna ke mosadi swantše ke hudiše bana ba ka thoma o tseba go berekela bana baka toto e bebe basadi ka mokgwa ba be le bana nna gone jale a ke sa kgona go tiperekela ke latlhele ke matho ke bona ka letho le lewane le a le bone ba re le bolaile ke gae polate ga ke sa kgona re nka mmerekong wa makgowa le nna tshwantse ke dieng ke tsamaye sepetleleng sa modimo le gore ba kgone go nkarapa matho ga botse bolwetši bo ka mogare ga lapa la gago koko bo a boeletša ena ke thomile go bona ka papa a bona ka 2002 so se se rileng gore wena le papa go bona le a tlhogane ke lebaka la bona bolwetši bo gongwe ba le bo buileng bo swereng ngwana lebaka le ke la bo kgaetšadi a ke re mogala wa ka papa o Macy wa Maskerala ke ga gabo ya na se na motse ene ba gabo ba sa ntshware a botse a thoma o thakathakana ka mokgwa a ba mo tšea ba mo iša Jubilee Sepetlele a boa a thoma o lesa dipilisi e ba dintwa ka mo gae ke tšhaba le bana ke eta ke topa ke batho mo pateng ka ba ka bona rawa ke no kgopela go boela gae ka gobane nna le mogala wa ešo ne se re nyalane so bana ba ka moka ba leng ka gae koko ba no ba gona wena le mogalabe le se lenyalane mogalabe a senke a eya ka gare ga lapa la genu a kokota a roma ba gabo bana ba bile gona wena le mogalabe le sene motse wa lena mo e leng gore le kare ke gabo bana ba tše ka moka di riagetše le le ka kua dipolaseng di dietše re le dipolaseng napile mma a thota a ta lefaseng la Flakete a re o thota a ta lefaseng la Flakete namile wa ba le bana ba ditšhuana ba sesteraka ya ka bona gore go ba retetše ka motseng e to thola dintho ka o tinyakela mokhukhu ba re ke mma ka ipea mo ke dulang ke ka mekhukhung ke nna le bana baka ene ka tšea le mma ke bona gore ditolo tša e ka kwa a ba mo tshware a botse ka dula le mma le bana baka ka rago ke ona mokutwana kana ka mo ke dulang ka gona ke a go kwa mpotše mo ke kwa o bolela ka bomogadibo ba tsene taba tša lapa la gago ge go e tla kae koko a ke re papa o Macy ke dutse le yena a bereka mo Rotwane ga gabo e le ga Maskerala a kere ka ya gabo a Maskerala e se tšhwa thomo go lwala a kere ke re nka se dule le motho ke sa tsebe a gabo bothata bo totha ko le bantšha kae a wa ka re dula le yena a thoma
o thoma o thakathakana ka 2001 Mm. ya khosa gore ke founele bosesiae Mm. bosesiae ka toamo ba re e taya maskerala ka taya maskerala ka ba ka boa le bona gane nterege re a dipolaseng ba raoa ngwana bo rena ra mo tšea o ra re ya le yena gae a re tsena gae ba thoma mo iša dikerekeng tšeo tša bona ba bona gore tša dikereke di apala ba mo iša jubile spetele a le jubile spetele o nwa dipilisi tšele ka mokgo nna ke di bonang ka ona ga o dinwa ga o ka tshediša bolwetse bo le bo a boela and ga bo boela gore di tle di o tshwara botse mo mmeleng ke gore ba o fe injection o kgone o kobala o seno o kobala ke ona ba tlo thoma o fa dipilisi jale ba o bona ne ba sena thekgo e botse le nna e le bana go ba sa ba tshwara botse ka re sepetere ke boeleng gae ko sokola ke le gae ke kgone go bereka ga e dipolase ke tše dintši ke a tseba rotwane e re holetse mo ke tla kgona go ya mašimong ke kgona go berekela bana baka ee Wa tseba koko go ne nto nngwe ke nyakang gore re ilokiše go ne nto ke nyakang re ilokiša e le ba bo mogalabe ba e tla go tšea mogalabe wa gago ba sepela le yena ba mo iša ko ba mo išitšeng gona wena jwale ka ge e be e le motho wa gago o dirile eng koko ka gore o ba jwitšane le wena la mathomo bona mogalabe wa gago o ba jwitše a tšea ke ba gabo ba mo iša jubile ngwana gago o ba jwitše o tšere ke ba gabo mogalabe le bona ba sa mo išitše ka jubile e le ge ba mo nyakela thušo lena le le ba mo gae ke magato afe a le a tšeang godimo ga balwetši ba go ba jwa kgopolo koko nna a ke boleleng so a kere ga e le ngwanaka ka mokgole a ba jwa kere ke nyaka re lokiše o ya mogalabe ya mogalabe re mošitše kerekeng a nako ga bo bona kere ba mo phethela wa pala wa ropala a boela ka sepetele a nwa dipilisi ba bona gore wa pala ba feleletše ba mo išitše ka ba felela ba mo išitše moria ba re mo iša moria tša o kobala ka mokgodi o kubetšeng ka ona a boa a boela o bona maskerala mo go rena rotwana sethwasata ene ka no bona gore nna ke dieng ke tšwele pele ke berekele bana ba ka ba kgone go gola ba kgone go tsena sekolo ka re nka se dule le bana maskerala ba sa tsene sekolo ka gobane nna se ke tsene sekolo le nna bana ba ka ba se ka tsena sekolo ka nako mogala ba tsamaya a eya kua koko ba tsamaya ketse wena a go tlogela o ne bana ba bakae ke na le bana ba babedi o ne bana ba babedi ke wa ba jwang le o fela na le bana ba babedi okay e swaraganyane koko re lokiša se seng fa Maloko a Mokopane Community Radio le mengwa go tla go annual general meeting e ba go AGM ka letšatši la 27 Mosegamanye ngwageng wa 2024 ko Mokopane Hotel. Kopano ye e tla thoma ka iri ya 10 mo mesong. Morero mogolo wa kopano ye ke go fana ka pego ya tša mašeleng, tshepedišo ya setiši, maemo a setiši le go latela melawana ya tša kgašo. Mokopane FM, we are your voice. tsebišo ya bohlokwa a kie go lehlahla a drop-in center gaufi le sekolo sa tlasana sa kgatelopelo e tla ba le bahlankedi ba Phelo Pepper Health Train ba batla go hlahloba batšofadi ka fao bagolo ba setšhaba ba laletšwa go tla go šomiša ditirelo tše letšatši kgwedi tla ba ele labohlano la 12 Mosegamanye ngwaga 2024 nako e tla ba le iri ya bosenyane mo mesong lefelo ke role hlahla drop-in center hle ela hlokofa yeah
ke a leboga koko ntlhalosetse ka nako mogala ba sa ba thoma go hlakahlakana mo gongwe mogopolo bophelo ba gago le yena be le phela gabotse ne re phela gabotse. ka morago ga gore mogalabe a bajwe a baye go fihla lefaseng la manskrala ba leke go mo thuša ka mokgwa ba mo thušitseng ka gona ge a fetša go robala ba go boditše Ba mpoditše. le ya tšwa polokong ya gage A se ke. bana ba tšwa Ba tšwe. okay ke kwele polelo nngwe ya gore wena le mogalabe gabotse be le se la nyalana wena le mogalabe be le sene motse le no ba le bana fela alright ya kgonagala lapa le o dulang ka go lona gone jwale koko o lebitša ka fanefe ya geno goba ya gabo mogala bola Ya yešo ya nkosi. ya geno ya nkosi le gona morotwane mo Eh. ba ga nkosi ba geno ba kae Ba sa buswa. ba ka se a buswa ba ga nkosi ba etse ba tshokolo o leng ka gare ga yona koko goba o no te tshwarela mathata o nnoši o dutse le bana ba gago Ba e tseba ke thara ba founela. sa le ba etla neng morotwane ba etla go go bona Ba sa le ba etsa ba tle mo ke ba tle mo papa a tlo thokofala ne le ngwama Josephine. Papa o thoko. sa le ba etla 2005 ba ta ka lefu la malome Ponsi ne le ngwama ka 2016 ka May. Ka 2016 ka May. Ka 2016 ka May. Na pele ba se tlhole ba satle. gane papa go mama o hlokofetše a le kae A le morotwana. gabotse ga bo mama ke kae Ke sa buswa. morotwane papa ba dirang ke mo ba bereka gona Ke mo nna le mokgekolo le kokwaka. gaetšedi nke le re tlhalosetšeng gabotse re kwešišaneng papa go mama o be a dula rotwane a dula le mokgekolo wa gage e be e leng mo e be e le mmerekong goba e be e le motseng wa bona Ne e le motseng wa bona. Ke sa buswa ke ga ragadi wa mamaka. jale why mama a re ga gabo ke kua se a buswa ke kole le re o ka re ke kole o ka re le re ha bo papa ke kae ke re ha bo papa ke sa buswa. ga geno ke kae koko ga geno ke morotwana. go šetše mang ka lapeng la geno O šetše mma. Ke šetše re le two ke mma ke sesi o ke šetše le yena o dula le Phalale mo ke nna le mma. mama go ba nyetšwe Nna ke tsone ba nyalane Sesotho o reng ka re nna ba rile ba re tšeiša dipasa ka nkosi. ge o dula le mama go fase go ntšwala sa phela koko o mmotšiša ka taba ya lenyalo o reng gape bohlokwa taba yeo koko ga go bohlokwa gore o tlo sepele go ya dingakeng o kry-e ba go botša ba re go šota kgomo ya mohlobolo ya mmago le ena mare mama a sa le gona taba tše le palela ke go mmotšiša ene potšišo ke gore go ntšwa le wena koko ge mogala ba gago nke ba re wa go nyala ba ya go go nyalela kae cause lefelo le la rotwane ge ke le lebeletše ke lefelo la makgowa mose lona ke lephelo la makgowa gona ba e le gore ba diile location a o tswa ka rotwane o ka re o ya Mokgophong. jale nna nto ke nyakang go e tseba koko ke gore na wena go ntšwa lo te nyaketse stene o sebegile stene se a se ka se bega no dula o no dula mma go sa le gona mma o sa le gona o ka gare ga mathata papa go O tsofetše a ba sa kwa ba na le 94 years a ba sa tseba selo. Koko wa ka o tsofetše a ba sa kwa ba na le 94 years. ya alright kgaetšedi aka nna mo ento ke e bonang lapa la bomma ke bona le nyaka thušo lapa la bo papago la boragolwa go papa sebelega mamago ke bona le nyaka thušo lapa lela la bo papago ke bona le nyaka thušo le lona le tlile ka molli o motee wa go bajwa kgopolo mara ntaba lena e akaretša malapa mang a e leng gore ke lemogile gore le ona a nyaka thušo alright mama Shu o a te hlalosa o re lebaka la gore ke nwe bjala ke lebaka la ngwana
wa nthoga ga go roga o reng koko o mpitša mathapa ande mampitša mathapa a tsena ka gae o mpitša matlapa le seke la bitša moreng ya solanka le a biditše gore ke nno ba matlapa ge go kwele koko o mpitša le gore nna ke a loya o mpona o ka re ke tau ga a tsena ka motseng o kgona re a tsena so a kgone o ntšhaba o ka re o bona ntho engwe a o tšhoša a thoma a phuthantšhe maswika a tatše dipakete a tše diaparo toilet ya rena ke ya mokoti tše diaparo a latlhile ka mokoting se e le goreng o a fiša o a fiša and o rena mo a robala ngona o nyaka mo e le goreng o a kganya re berekiša kerese ka gae o ra re swantse ra ithuri no diaplane ya gore go rekiwa dikerese le ana kwana le ona sepetlele sa nail ba tle ba mo tšeetše diaparo tša o di tšhumile diaparo tše o nwela diapara ke tše nna ke diaparang ka mora ka re nka le seo tsamaka e se o tswale a ke no fa diaparo tsa re o thotše sente wa kgona o dia ka bane o a senya ene ga a robale o a bolela a ka tsoa ka go ma 12 o kgosa re bolele to 4 o'clock o nyaka go tšwela ka ntle a tsoše ngwana gae go tšwe mello a dule le mollong ka bo 5:30 a re ngwana thapa a re ke moše sekolong namile a ke bolela le yena ke mašata ene poleke le re dutšeng yona batho ba lebeletše gore go dialang ga o dialeng a gore ke a mokgalema ka gore motšhela makura ke gona ke kry-ileng boroko maabane nako a reng ke a nnile gona ke robetšeng maabane go ntšwe le ge re bolela seo kae o na bo mo le help center ke mo a dulang gona mo ba fiwang dijo gona mo o tswale a borakgadi ae a maskerana ba mfounela ba re ngwana ga go na mesi ke ra le ka mo le sa anamela lata ka ba 3:30 ka la tswa re taxi ya pae no tswa ka batho ba babedi swantše le emeleta ene bolwetse ba motho o bo buang koko mo e leng gore o kgone o namela taxi ya nnoši ya ba bua kgopolo wa o kobala a nwa dipilisi wa o kobala bo re o kobala mara a ka mesa o nwa pilisi tšatši le one napile bo a thoma ba tsoa ba aka nna bjale ba ntaba re bothraka mo wa pala dikerekeng wa pala basothong ke kgale ke kitima ke ya ka mo ke re nna se ke se gopelang ke rapela le modimo le badimo ba bona o reng ke a fole a boele sekeng sa le nna e kgone go kgwetša khutšo moopolo le ngwana a ya kgone go tšwelela pele ka dithuto ka gobane ngwana gae a ka tswelele pele ka dithuto a bona re mma e bodiang e bothoko e nkweša bothoko ga ke robale ke le motswadi ya gae ene e nkweša bothoko o ka belea ngwana a thoma go tshwara mengwaga ya o le karane 27 years a thome go bajwa kore tse gore o reng ande mo lena re dulang ngwana ba bona ntho ba tsošana motse ka moka ta le boneng gore a bomeisi o diala o khumana ke le ka gara sepoulo ke a pouleya flaketa ke re khutšo o khutšaka foroa ke tsoa ke tšee ke ribane ke tikele ka sekgong ga ke roba dikgonye ke bola le batho ka sekgong ke bona o ka re moopolo wa ka wa boa ga ke thoma go tsena ka moa ke thoma go kry-a mašata ke a thakathakana le nna ke bona o ka re ke taba ka tshwara ke depression e batho ba e bolela gobana ke khumane khutšo bophelong ba ka le one bjale nna lla re ke na bo montate ke ra ke na koloi ya gore nka ta ka o lata ke sa nyakana le thušo gore o kgwa dithušo o fole o tshwane le batho yo mongwe le mongwe a phela o kgone go hudiša ngwana nna kwa re tswang ke kgole kwa re yang ke gaufi ra ra o ka robala nna a le ka ona mokgono o tunoša lata iša sesiane wa tseba koko se ke nyakang go le lemoša sona ke se ngwanola o a bajwa fela ngwano o hloka thušo thušo ya molwetši wa monagano a e nyake go fela pelo ene kalafi ya gage e nyaka o mo alafe a le ngakeng re kry-a mathata ge re lata batho ka magaeng ba go swana le bale re feleleditše re kry-a maela gore ba gae ga e be bona ba ba tlišang re ne bothata bo bogolo mabapi le tabeng ya balwetši ba go fokola monagano gobane ge ba fola ba bua ka tsela tše e seng tše dibotse gore na mangaka a setšo a ena molato yeo ke tlo e lokiša a se ye ntshwenyang ye ntshwenyang ši ngwana o sepela bošego
ngwana wa tsamaya o ya go borakgadi gomme ngwana a se a felela a sa fegeletšiwe treatment engwe ya nnoši le lemogile gore batho ba atimela koko batho ba atimela. alright lapa la gago šile lona koko le sa hletšwe ke meleko lapa la gago šile lona le sa hletše ke mathata a mantši ya gore le wena monga lona o sa ne boroko ke batho ba bantši ba ba neng le metse ba reng ge ba nyaka lethabo ba e tswa ka gate ya metse ya bona motse wa berekwa koko motse wa šireletšwa koko ga o ka se bereke motse wa gago wa se šireletše motse wa gago o tlo thaba ka sekgweng gobane ka malapeng la gago ba go palliša go dula ka mo bana ba gago ba bona sono nako e tsamaile se se ko mogolo wa mmona gore o loketše ke go ba ga gage mara potšišo kore ga e ya go ba ga gage a go tlogela ka seemo se se leng ka molalapeng la gago o ba wa ga mang gobane šetše a boletše polelo gore o nyako tepolaya ge o tepolaya koko o šia bana ba le mang ene ba tepolaya batho o tsebe gore go fetša o tepolaya koko o wa go dula ka gare ga molete o monnyane mo e leng gore le go šikinyega a o sa šikinyega ge o ka re o le gona ka kua gare ga molete ola o pipilwe ka ona mobu ola o mogolo wa bona gore go ne phoso ka ga ye santseng e lokiše ke nna buele ka motswadi wa bona o palela ke go šikinyega go ra re dilo di santse di senyege go ya go ile ka lebaka la gore wena o tla botse re decision tše wrong doctor. go tepolaya se solution koko a se tharollo mathata motswadi aka no o tlo tepolaya le kgono wa tekry-a beke e tlang o duma o bona nto o e dirileng e le phoso mara o tlo e bona o tla change o ka se change felo mara gone jale go ka kgotlelela phoso e leng gona beke e tlang go o bona go ne phoso nngwe gape o kgona go change mola gobane o sa phela go tepolaya a se tharollo mathata koko lapa le ya berekwa sa lo le berekaneng lapa le le no gaša ke baruti lapa la segaga borena koko le santse le be le medimo ka gare ge motho a e ba le motse o swanetše go tsebiša badimo ba gabo gore ke ne motse gore badimo ba kgone go mo šireletša gore mangelo ya kgone go tseba mo o dulang gona le dula ka gare ga metse le dula le batho ba e leng gore ba bang a ba ne lerato mabapi le tabeng ya go bona motse o wa lena o tsoga ba tla ba ria tše ba di riang ka mola bana ba hlakahlakana bona ngwana ga go kry-ile di-miscarriage tše kae tše 5 o na le 27 years go le ngwana mengwaga ka moka o ne o berekela go no ima rena a sa tshediše nagana ngwana a no berekela go no ima mengwaga go latelana close to 5 years ka moka ngwana a no berekela go ima wa ima wa phuma wa ima wa phuma wa ima kore gape nto koko a se ntho botse nne se ntho e botse a se ntho botse koko nne ene mo gongwe a ria so a le botse that's why nako ngwe metse ya lena e sa tie gobane bontši ba bana ge ba fetša go ria dilo tša go swana le tše mo gongwe a phumile o no tše a latlhela ka toilet a le botse selo dintlo tše dintšhi tša botshwela mare ka metseng di a poka ka lebaka la gore di ne meriti ya batho ka mogare ge ngwana a fetša go ria miscarriage re a mo hlapiša re mo phethela ditaelo tša segega borena why re santse re mo phethela re a mo kolomaka gore moleko o mo wetšeng ga e ya go kry-a ngwana o mongwe gape a se ka tla wela gape ka mogare ga di-miscarriage re ka gare ga lapa la gago lenyalo o lebeletšego gobane ola wa mmona gore o gobetše o šitša gobetše re ya go mo lokiša mara wa mmona gore o šitša gobetše
na o se tša go betša. mpotse mo koko re kgone go tsena ditabeng. Eh, Ge o šala o e tswa ka geno o ya go nyaka motse wa gago o tswile gabotse. a se ke tšwa botse. Go diragetšeng? Ne re dula le bana ba sesi wa mathomo. Namile sesi o thokofetša kere. Bana ba re ya le bona re ba hodiša, re ya le bona re ba hodiša. Ba kry-a tšhelete ya foster care. A ba kry-a tšhelete ya foster care. Ha ngwana o mogala o re ntho e so ga ke nyake, ke nyaka go be so ka gae. A tsamaya a botša di-next door ka gae mane wa ntshwenya. Di-next door ba re mo iše maphodiseng gore mašošolokeng. Ke ntše ke šošoloka go tšwa ka moae ba re a ke to thoriša bana ba ditšhuana ka gae, ka ba botša re bana ba mma bona o robetša a sena mokutwana ka mo ke a borena ka moka. And gone jale go bothoko ka gobane ke ntšha mma ka lapeng la gae ke mo iša mo mokhukhung ka gobane ga ona wa talula le yena a ba motlhokomele ba di a phomangena ya bašimane phomangena ya bašimane. Ka ba ka feletša ka gore mma tšatši le lengwe o tlo feletšwa ka tilo mare ya re ke tšwa kae ke ntšhitše ke maphodisa ka ntšha ke mašošoloka ka tšea masenke ka re no se na le RDP ka o titiela mokhukhu. Ba rile mo leflaketa ba raowa ba e le gore ga bana motse mogolaši o titiele mma ka ipea ka bona re ko itiela mma ka ipea ka re ga nka phela ke le ka gae ke to fetšangwe ke ile toronkong go kgwetša o ka re ke a ba bakiša ke ba toetse le RDP nna ke ditulela ka mokhukhung. Ga ke ba tshwenye ka selo ke no tula le bana ba ka ditolo le mma. O tšere mama go dula le yena kua go wena ka Ka kua ga geno ga o sa ya. ke aya ke ya ke ba thola ba šetše ke aya ke ba thola. E le gore ma-social worker ga a šala a re wena o tšwa ka gae be ba re e kgolokgolo ye o e dirang bana ba lekeng. Ngwana wa sestere wa mathomo ke le 92 na jola kere ke mmotša raowa tša go jola di tuele tlhokomela sekolo ba ba ngwadiša tšheletele ya bošuana foster care ya kere ba thoma o ithuta o tsamaya di-7 kere ka re ke mmotša re go dia ka mokgwa a soloke a phišana le nna a ima a re ima ka re wa bona re yole o imile o ra re tša sekolo di to o palela a lesa sekolo a thoma a ba ka gae ntše ba dula le mma ke re nna jale ke ka mokhukhu a ba dula le mma o tsentšha mošimanyana wa tšwa o ya majwaleng wa tšwa mokekolo ga a peelo ka thoma ka re ae e re nna ke tšee mma ka gobane tšatši e lengwe o to ba bothoko batho bao ba re ba tsena ka mo gae ba kry-a mokekolo a nnoši wena o sewe ene ba nyaka wena ba ka nna ba dia mma se sengwe. Ka tšea mma ka dula le yena gore ke kgone go mo tlhokomela ga a nyaka sa o ja ke mo apeele a nyaka go thapa ke mmeele metsi ke mfuthumaletše ke mo thapiša bophelo bo tšwele pele ka gobane ne o sena ka mokgwa nka idiang ka gona and nka se ba ngangiša ba re ba tuele ke bana ba tšhuana ke a ba tuele nna re dp tsena ka moretšeka tše pedi ye lengwe ke ya ngwana bona wa sesi ya tšona ye nngwe e dula ngwana wa mošimanyana and ngwana wa sesi o na le bana ba kae o na le bana ba bararo o ne le ka kwa gae. So ma-social worker ba paletše ke go gala ngwana a ria bošaedi ba dumetše wena motho o mogolo o e tswa ka gare ga lapa gore ngwana a kgone o šala a itirela boithatelo ka gae. Ba mo file permission a ke re nna ke rile a ke bolela ke re bana ngwana swantše a kgalemiwe a kgone go tsewa re hodiwa so ga o due so o lesitše sekolo a bala grade 5 a sa tšwele pelo ka dithuto ga o bolela mo le re dulang ona ga o kgala ngwana ngwana a tšwa a tsena ka next door a fitha re next door ka gae ba ntea so le so le so ba dula fase le yena ba ra wa e le so e iše maphodiseng o re iše mašošolokeng ya kgosa go bontšha gore o ka re nna ke a tshwenya and-e le mo le ke dutšeng ona mokhukhu a ke a dula botse nako ngwe o khumana dipula dina mokhukhu le matlorotloro nka se ka gae ya o tsena ka gae o fitha gore koko ke kgopela boroko ba fasitše ba na le bathwana ba bona o ka se ba kobe o boela ana ka kwalela o kutame ana ka mo mokhukhung o gore setse o no rapela gore modimo a nthuše ke be le tšhelete ke kgone go oketša mokhukhu gore ke reke masenke ke kgone go petšha-petšha bophelo bo tšwele pele ka gae gona ke a ba thola. Gane bana ba bona ba fasa everyday na. Ke re wa ngwanenyana o a jola wa ngwanenyana ke ba babedi bana ba sestera wa ngwanenyana o a jola o wa bobedi ke le 97
a jole o a lwala o na le bolwetse bolo ba reng ke no malwetse o se ka bala moeng wa bajwa o tsamaya polokwane ke motho e le goreng aowa o diphelela ka malwetse o di kry-ela tšhelete e namphiwa fela o kry-ile mmere kwa 2 days jwale mara koko ntlhalosetše gona moo ge ma-social worker ba go ntšha gausi o gala bana ba sesiago ba go ntšha ka gare ga lapa o palela ko go robala ka gae ge o ya go robala ka gae o kry-a bakgonyana ba seng ba lenyalla ba tiphile dikamera tša ka gae wena o le ngwana ka gae o santse o robale ka gare ga meetse ya pula alright ke no se kwešiše gore e kgonagetše jwang gore di-social worker di ntšhe motho o mogolo ka gae di šie ngwana a nannoši mo e leng gore ngwana o šalane le freedom ya go dira ntho ngwe le ngwe ye e leng gore wa inyaka gona maikarabelo a ngwana goba dikarabo tša beng a di fa ge social worker e šala e tšea decision ya gore go tšwe mme ka gae e be e leng a gone molato re tlo kry-a lehlakore le letela story ngwana go tla nyakwa re le yena tšatši le lengwe re mmitše re kwa gore bothata ba gage keng concern ya ka še yona koko o ra re lapa la geno le swanetše go senyega o le lebeletše so lona a le a tshwanna o senya ke lebeletše so ke no ba e le gore ke tšhaba molao kwana ko o tšhabang ka re ke lekile gore nka lokiša go padile okay ka ba ka fetša ke tšwele e le disontaba raowa mmanta a lethaba re nyako o kry-a ka mo ka gobane o thoriša bana ba ka leka o ba fa mabaka gore ngwana ga o mo lokela tseleng o morwara re die so ngwana a re o dia so ga nke be le gore o tšere maele aka ka mokgone ke mogala ka ona o ngwe nke ba feditše dithuto tšae a kgona rawa mmane wa sokola ga ke zame mmane ka ona mokgwa bale o paletše o buile ka grade 5 o dutše o na le bana a šiba o ra re tša dithuto di padile le yena ka ona mokgwa o ne a diang ka ona o na le banenyana ba babedi le yena ba sa to montšha ka mokgwa le nna ba ntšhitšeng ka mogae a kere o lebeletše gore ka boši o tsena papo wa tswa ka boši o tsena papo wa tswa o papa ba ba tswang ba bantši ba mafelong ba ka se mo kry-ile monateng bo diang ba ka se dia ngwana e se sengwe a kry-a se madia gae bo mo dia se sengwe o magare ba tšhentšha banna ana kwa ke tswang ka ona ke ngwana sese o tšhentšha banna so a ke salela ke tšea mma ke re a talule le nna ka mokhukhung ke tšhabile bothata ba mokhuto ore batho ba go fapana-fapana a dula le bona and ga re bonang gore nna ne ke dianga ke gola a senke ka no tšea motho kare ka mo tsentšha so ka gae ka ragowa mma motho a šu ne ke dia llo tšeo ke dikutswa kwanta yo le bana ba gone yale ga ba dikutse ba tšea ka gae ka bošwa o sa re lebeletšolo ba ta ka gae ga o tsena gana kongwe ba go kwatela ke no dumediša ka gae ga e le gore na le mmereko e le gore ngwa diala kae ke aya ke a ba thuša re bereke mmereko ke boele ka mokhukhu ga nka ke feletše ke bupi ke re kgopela bupi a ke na selo a re na selo le rena o llela oma llela o modimo wa bona re modimo o taolata o e ta kae sese le paledišitše ke eng go kgalema ngwana gobane ke ne nnete gore ngwana o wa mo feta mo e leng gore ma-social worker ba ile ba fetša ba tšea decision ya gore mamago a tšwe ngwana a šalane freedom ka gae nna motho o lebelang ka ena ga a mphete ko mogolo mo go nna wena wa ngwaga mang nna ke 94 mara ke ne nnete gore o ka se palele ke go dula fase le yena wa mo fa maele so why wena senke o dula fase le yena wa mmontšha gore gape sese tsela e o e swereng ge e le gore ke ye ga pase yona nna a bute moremi ke motho o mongwe wa strate ke polelo go dintwa a rate polelo ene le ga o ne a tlhagatlhaga le mašata nna ke tula ko theko a ke rate polelo le mašata ke no botsa mma ka re mma re gopole gore wena mma o re dila ke ka ga borena re tsebe gore le ge mma o ka re tlogela re tsebe gore o re tlogela ge le kae ka re ge tlhagatlhagano mma a se da loka wa bereka wena sese nna ke bereka wena o ne bana ba bakae a babedi o sa dula le papa go bona re tlogelana molato ke rile ke ya go mo etela ngwago ke ka march ifo ke tloa kopano more ka mokgomana bana le mosadi jwale ka nora e re ke mo tlogele a ikwane ge dintwa cause before ke ya moria
o bile le moporofeta ntopare mo gare ga wena le motho wa gago ke bona re tlhakatlhakano mare re gopela gore o seka ba wa lo cause ge o kalo ba tlo go tshwarisa nna ke no fitlha kua e khumana mosadi ka rawa ke gopela diaparo tsa nna ke tepole le gae jwale ne ke re nna ke gopela gore nna ke ko mo tshwarisa ke motlhamentet ka gore cause e ke motsa gore bana ba tlhokang o ne be gore ke tla di mara a sa di kgaitsadi ga o lebeletse lapa la kokwago o bona go ne bophelo ka ku a bo gone bona kokwago o tswile ka gare ga ntlo o dula ka gare ga mokhukhu o palela ko go robala boroko ge pula eng ke nnete o nela ke pula ka lapeng la gage go ne bakgonyana ba koko a sa ba tsebeng ka nnete ntane koko o nela ke pula marane mo tsebilane ntlo o palela ko go ya ka gore bana ba ka moo masocial worker le ona a rakile koko ka gae goba ba rakile mmago fela ka gae ba rekile ke mmaka fela makoko wena a se ba morake e le gore wena ga o lebeletše phoso ya mamago ka ko gare ga lapa la gabo keng ye e rileng gore ba morake ga lebile a ke tsebe selo ka gore nna bona o ja a tlhakatlhakano ge ditlhaga nna gale ke se gone nna gale ke nna lephala le kwa ga mamogolo aka nna gale ke se gone a ke nyako bolela maaka wena le sesi ya go ba bolelang gore yena le mamago ba lwa le ya kwana wena le yena ee a ke phela ke mmolediša mara ya go mmuša gore o tlhagileng ga šhela le ge thulane o tlhagileng a nke ke mmotšiša mama o bolela tabeng ngwe mo kgaetšedi yaka ke kwele o kwa bohloko kudu mabapi le tabeng ya mama ya go nwa jwala mama o re jwala o bonoša ke bakgotsi ba gage ke nnete bakgotsi ba ke bakgotsi bang ke basadi mo gongwe ke batho ba mama motho o mama a tephelelang le yena ee ke basadi ba tla go nwa ka ga geno goba le ya kua lefelong la boithabišo ke mo go newang gona bona ba tswa ba ya kwa lefelong la boithabišo e ba a tsamaya napile ka nakonyana ga boe o ya le bona le wena nna a ke mosione a ke alright ee teswa le gone jwale ke tlile go lena ke tlile go tlo kgopela thuso ka gore ka magae ke setse ke sa nneteng ke nna ke tsošang tlhogo ka mogagešo ke nna ke tsošang tlhogo mathata ka moka ke gona nkošang ke botlhoko ke nna ke feletseng ke lata kgomotša madiša ka re a o se kgomotse kgopela o re thuse ka thuso e so le so le so re kgopela thuso ka mogae a re na le bophelo batho ba re tshega batho ba re lebelela ge setse a thomile go tlhakatlhakana moratho wa ka wa tlhobola diaparo yena o ka motshwara o tlo go betha ore ga re motse re mmeise sepetlele re founela ka phodisa pele ke ona a tlo motšea a tlo mogaka ka re a o se kgomotse ke lapile go lokile ke kgopela ego lena ke no kgopela ke no re thuša a ra nna ke tla o kgopela ka uša ko radioeng wena o boletse di o kweša motlhoko ko ntate Moremi taba ya ausi ya go kgaetšedi e nkuša bohloko kudu ke tlo go thuša ka yona fela le taba mmago e nkuša bohloko taba koko a go šule ka molagae e nkuša bohloko tšhelete ya koko ge le re le phela ka tšhelete ya mogolo o raya koko goba o raya mamago ke yaka la makoko makoko se belega mama ee wena mama se boa lokela mogolo no mara okay o ne 51 ene le wena o palela ko go bereka goba wa o nyaka mmereko a o hwetše ke a o nyaka ya ko o kgwetše ya sesi a ke bolele le wena o berekile ka go tla mo ke tlo go thuša dilo di tlo loka godimo ga ngwana gele le ge di ka tšea lebaka mafelelong di tla feleletša di lokile ke tlo le botša re o bereka jwang go motšea re motšiše mo nto e nkwešišang bohloko
ke ye papa go mamago o boloketšwe kae ko sa buswa ge koko a fetša go robala e le go sebelega mamago lo mmoloka kae ro moloka ko rotwana kore malome Moremi gore ge le botseng ke nnete nna cause ke rile ke ile ka Moria ngwaga o feta baporofeta ba ntopa ba re sefane seo ge se šomišang a se sona le ka ngore le botseng ke mmago le kokoago ba le botseng ke nnete ke lokišeng ditaba nna re no ipona re ge le bagankosi ge sama ga maaka kwa ga tlou rena ke rena bagankosi kore difanete ke tlhakatlhakana ga se gore o ya mazulung ore o ya batswaneng na ke tlhakatlhakanwa ga o tsebe le bile re palela le go no phasa ga o tse gore go ya o phasa o bitsa badimo ba gamang ka gore ke tlhakatlhakano mo re leng gona ga re tse gore re tloa kae ke thoko goba ke morago ba ke pelang ga re tse gore no banya re phele kanore bothata ke kone gore ga ke nne ke la ka kerekeng ka gore ka mae ga ona motho a tshosang tlhogo koko wa ga mang ka botse nna ko o tshentse ba re ko ankosa go tlile jwang gore pagabo papago ba tšie papago ba mmoloke kua mola papago le mama go bane motse mo rotwane ke no ba ke sa tsebe ka re nna re gotse re godiša ke yena papa nkotse mma ke traile o mmotsa gore mma a re gane mo lefaseng o na le diphoso tse le reng di a diagala kere o ka kry-a ngwana a thoka papae le gore papae o mo tuetše mara botša ngwana o nnete kutu wa nnete gore o tšwela o le kae bjale nna a se nyako o mpotša ke no ipotša ra wa kwa nkosi and furthere ga e le gore tša nkosi di apala ba mpušetše sefaneng sa bokoko sa kae sa tlou kore wa tseba ke nyaka go kwešiša taba ya gore go tlile jwang gore papago a ye go bolokwa seabuswa gomme mamago a ne motse rotwane papago wa ya se a bolokelwa rotwane ge e le gore ke nnete motse wa rotwane o kgethile ke yena a re motse o ko wa gage o kgethile ke yena le mma mo ba rile ga ba toa mo dipolaseng tše tša Scootfele makgwa wa bona ba seno tsamaya ba nyaka motse mo a kere go ata bana ba papa ba mosadi wa pele ana ko Swatseng re bantse re ba founela ba re family ya bolenaši ba ata ba re motho o ke papa ga ba jwa re tara mmona a wa ra dula le papa ntše a lwala wa ta buti Paulos le yena o bolaile ke teraka morotwane ra dula le yena papa o rile o robala ra ba tsebiša kere ba ta ba re botša gore thoa ya bo bona ga e bolokele rotwane e bolokela sa buswa ene nna ne nka se be le maikarabelo cause tshwantse e be ama tshwantse e be a mma nna mogala ba ka ke nyaka a bolokelwa mo di-society tše ne a patolelwa mo flaket mo re dulang ba re bona ba di nyake ba mmolokile ka society tša bona tšana ko sa buswa le boti Paulos ngwana papa o rile o thokofala a ra ke nyako o bolokela sa buswa mara motho a robetšana maikarabelo ba mo rwala a o bolokela sa buswa ya ba mafelelong a re ko ona re ba bone re no bula le bona ka difounu le mo re ba botša gore mathata a bate mara lentso la mafelelo ke ba boditše ke ba botse gore ke tlile mo ka lehu la papa le ramwetše ke tlile mo ka lehu la abuti o ra re family ka mokgo o ra re ipšhateile ba re tota till now nna re ba bone ke sa le ke thoma o lwala ka thoma o foufala matho ke na le 5 years le itholola ka le le sa bone ka ba founela ka re ke so ga o no motho ba na le dikolo ga o no motho a bileng a rawa e re ko bona sester o re uang ke tsho le nna ke lathetše toulo a ke sa founela sa buswa no dula a ke re batho ba ne ba banyaka ba ba kereile ke bja jwalo o fela o nagana gore mo gongwe wena ga o ngwana wa ka kua ga nkosi
ke a nagana mara ye mphang mata ke fa ke eng mata ke rile a ko gola o toa bonnyane ka gola ke bona ena mogala bo nkosi a robetseng a re ke ena papa a rena sestera wa ka leng a se le ka orago ba o khumane ka mmago jale a ke tse gore ye ntshule ya nnete le ya maka ke efeng ka re mma le ena ga mpotse bonnete ba gore ke tswa kae. alright ke na le potsišo nngwe se yona Eh, bana ba gago ba jwaši ba bona eh, mmago godile eh, lapa la gago ga le ne boroko eh, le la ga bomme ga le ne boroko eh. ntle le gore ngwane a tšee maikarabelo a gore a tle mo radiong wena koko bole ka ge o le motswadi mabapi le tabeng ya mathata a makaka ebile a ba a šala a bona ke ngwana wena o ile wa tšea magato a mohutama Nna ke mo tsamaiše dikerekeng ke lapa la geno šile eh, a le ne boroko eh, lapa la gago ga le ne boroko eh, bana šiba ba sokola eh, a bute o bolaile ke traka eh, papa o robetše a gona o ile se a buswa eh. jwale wena ka ge o le koko o le o mogolo ka kua gae o ile wa tšea magato a mohutamang Magato a ka ke bileng ka tšea ka malapa a mabedi a kere ba le ba šetšeng ka kwa ga ya mma le bona ba re ba sokola ka ba botša gore le mo modimo a ka nthuša a kere nka se kgone go thekga metse e mebedi le nna tshwantšhe le tsepara le nthuša ka gobane ke a tsewa gore ga o emelela o fita gore ke nyaka thušo ke nyaka go thekga motse go nyake ya tšhelete ande ga ke bereke ande ke ba boditse gore ka re lena le nthašitše ka kwa gae a ke rang ke be ke le kae ne re tlo dia jaaka gae ka moka jale ke ka kwa le ka mo and wena ngwana sestere o golela bana ba bararo o bereka 2 days ngwana heno o gola tšhelete ya bolwetši ya bakgekolo o gola ya 2 days 900 ba ka se palele kore ba dušane ba dule fase ba e kgoboketše ba nyake motho a ba thekgele le nna ke lo le tšaka kwa mokhukhung nka one o la le tšaka kwa gae tšaka mokhukhung tša mpalela gore ke lokiše ka mokhukhu gore ka ba lokišetša ka kwa gae ba bona re o lokile a ke sana selo ba thoma ba re a gona re sa o thuša ko o thuša ke mang ka re tshwantse re thušaneng ga re le batho re phela le one jale ye ke ba kgopelang yona doctor ke ba kgopela re lampona one jale ga nka tsamaya nako e telele ke a dukologa ga nka kry-a lešata le lentšhi le itholela ka la o bona le kgona go bona monyama khumana ke ba kgopela le o ntholela motho nneile nna re khumana ke tsamara lešata le le ke re mara modimo ke ena a tsebang ke ta nneila ke boa ga ke kgone selo le one jale o mona bong o re tshwantse ke molate 6 o'clock tshwantse ke dieng ke ya tekosene ke molate ana ko ande one jale ke mona re ke mokhirile kole ka re ko mokhirila koloi ka eng ka re ga ke bereke wa mpona gore ke motho ke sa nyaka le thušo ya bophelo ba gore o kgone go thušega o wa go betha ngwane koko ampetho no ba e le gore wa rasa o bolela kudu and wa nthapaola alright eh a re tsene tabeng ya tšhelete e ka ba ka mogare ga lapa koko le ya bona re dira eng aowa nke ie ka mo go sese she ke bona o šikinya tlhogo ngwanešo tšhelete ra e tshwara ke di-piece job re phela ge di tshwara ke tšhelete ka mo ntlong ka mo e no timela gobane o se gore e timela jwang o ka no re a ke beile boka aowa ke no tsamaya mara re kgona go reka tša go ja re kgona go patela society re tshwane le batho re kgona go patela ditlamo gore le ge metlha wo moteng ka magae ka mo a tlhokofetše ke se ka ba gore ke dikokwalwekwe mara tšhelete yona ra e tshwara mara a se ntšhi ke nnyane society se patela ko wena ke magolo makoko ene bana ba le ba sesi le ba ngwadišitše ka mogare ga society ka mogare ga society seo ke team ke society alright se sempotše mo bole ka ge o tlile mo o nyaka thušo ngwanešo ne ke kgopela go go botšiša potšišo ye o rata gore ke thuše mama go kang number 1 before ke ya kua go thušeng tabeng ya ngwaneno wa fokola ke rata gore le mo thuše a tlogele jwala a se tlhole a sa nwa jwala
a lebane le taba tša motse wa gage a ithute go dikemela. A dithute go dikemela a be mosadi a dithute go dikemela re ke tlhagana le mathata ke se ka ndula fase ke lle ke tšele go phelo nna cause nna ka gore ke ngwane monnyane ke no dula fase ke nnoši ka re ne phela ke tshega ke batho e re ke tsamaya ke o botšiša a se khomotša a re o na le monno mo mare ke Moremi o tla go thuša mara wena o fitlhe bolele se e leng nnete fela. o nwa kudu mama mara ke nyaka gore yena a botlogele a šale ka go no tsuba fela ka mokgwa nna ke mmonang o ka re mma ga mopote ka mo pele gore a se ka nagana o nyako dia selo o tsuba eng ke sekerete. wa ga bua le koko le yena a tlo tsuba nne a bua le koko e tla ba awa o tsuba one re rata ga se mothibe ka gore ke kgala a tsuba o re belege ntse a tsuba nna ke ikgopa le rena a tlogele jwala fela. e tšiše moganyana koko Eish, e ya go tsuba sekerete e santše re emiše ke a o mma go batho koko mm. goba o nyaka go tšwela pele ka sona I was a less. o se thomile neng Ke thomile ka 2002. wa nyaka go se tlogela o ile wa leka wa pallwa A se nka ka no leka mara ha ke lwala ke le bo sepatlele ke a kgona go lebala ke dutse mo e le goreng ga ona batho ba o tsuba. Ga nka tsena kae ka re ke a tsuba ke a thoma o torong ke a o ka re ke dule jwala. and then ka tšatši le o se neng tšhelete go se reka o tsuba eng Ga ona o ka e tsubang turi. a sanka wa tsuba motsoko motala Motala a se nka ka no tsuba. ke ra kua moragong Ha se nka ka no tsuba motsoko o motala no tsuba sakerete le mabolara a e sene motsoko o motala no tsuba ke mogala yo papa o bomeise. ba enwa le yena Yona na sa bone na rata motsoko o motala. ya koko Eish, o godile koko ya go tsubana le mabolara a re tlo ema le yona koko o ile wa e bala box la sekerete re ngwadile gore ga se ke bala ke tsebo bana. o ile wa mmalla yona sese o ile wa mmalla yona ile ke ka mmalla yona bolelela mo e rile ke ka mmalla yona ga feletšong ba re ye o tlholela ke cancer ko mafatlheng a reng yena koko gano rao a se yona ba no ngwala fela ke re motho o mo go la bolelo ka se ganetše wena wa e re o nyakela mmago thušo mara o kgatlha ke ga a kgoga mabolara ga nna ke tla re ke re nna nka so ke moganetše go tsuba ke mmaka nka so wena wa kgatlhega go ba le mama go kgoga mabolara wa ke kgatlhege ke mgopelela thušo gore o tše ka moka tše ga di tlogela a ka no tlogela jwala a ka no tlogela matsoko koko e ya motsoko ye a e emenyana Ke kwe ya a ke dumelelane le yona ra re ge bakgekolo ba peile ka kua morago wena wa kgona wa tata wa e bona gore mara a ye go fe seriti sa gabotse ke bošaedi bo bogolo kudu and-e le ka mo mabeleng a re emeganyane mathata a lapa la gago koko a nyaka gore nko o focus o kgone go lebelelana le ona kore go se ne le plaka ka gare wa e bona ka gore go njale o a bajwa mahlo ga a bone gabotse o ne malwetse a o neng le ona o sa oketša gape ka gore yang ka go nwa le go sepela go kgoga mabolara lebolara le bogale koko le tlo go gobatša le tlo go atlhafatša mmele wa e bona
so o hloka thuso koko. Lapa la gago a le ne boroko, lapa la gago a le ne khutso, lapeng la gago a go ne tswelopele, lapeng la gago a go ne mebereko, bana ba e kry-ela bothateng, tšhelete ga e tsene ke itsana ka bonnyane ebile e ya fela. Wa e bona go šetse wena koko o ba le gona o mongwe wa geno o mmone o bolaile ke teraka. So jale ge e le wena koko le wena o tsenang ka gare ga mathata go swana le gore o a nwa o riang ge o ka re o nwele bana ba balwa ba tlo namola ke mang goba ola le reng kgopolo ga ge ya tšhaba a thoma go ba bua le go feta bošego boe o ka ya sepetlele o jile ke mabele o ka se e tlo ba bošaedi ene e tlo ba e nngwe e leng gore kue sepetlele ba tlo bona o ka re a o ne tlhokomelo. Ene yona e ke ya mabele o ka no kry-a ebile yona e rileng gore ba re no bana ba ke a ba šale ba nnoši ka mo wena o ne tlhokomelo te nyakele stene. E ka ba e nngwe e rileng ma-social worker gore ba dumele gore wena o tswe ka kua lapeng la geno. Ene go ntjwele lene mogekolo wo e leng gore o nyaka go okiwa a kgone selo ke motho o mogolo o nyaka go hlapišiwa o nyaka go hlokomelwa le ditšhomi tša gago koko di botse gore no batho ba gešo lena la ntahletša la mpona ke ka gare ga mathata mara lena le sa nkgogela moola gore nna lelo tša ka di senyega. O nkwa ke re koko ke kwe re tlhoka go go thuša. Motsoko o rile mogala wa gago motagatantše to jale le wena koko o nyaka go ya fao ao ke nna kwa gore koko o dule fase o lebelelane le mathata a lapa la gago ka mogo a re gane koko o ne mathata fela mathata a lekane tšeo di bonang a re di bone mara a re leke go go thuša go swana le gongwe le koko o tlile fa re bone gore re ka ria jwang gore o kgone go thušega. Ke nyako go thuša ka nnete koko mara le wena santse o be le maikemišetšo. Ke nyaka go tseba mo koko bana ba ka taba ya go fela ba yakua ga boragadi ya bona e go swara jwang. e ntshwarampe ka ra ba tsamaya ba ntaele gore ba ya kae no kwa ke founela ba le anaka kwa gore polekeng eso wa e le sa laele mama ge le tsamaya sesi le ya go boragadi se nna ke moratho wa ka wena a o ye ka ku wa o sa ye ka gore ke boragadi ya go le wena ka pa rena somteng o tsebile jwang o nyakolotše mama wena aowa a se ke monyakolole nna ntse ke gola ke no kwa gana mole ge re dulang gona ba re gapa wa ke šoma mang yena o wa go tsena taba tša batho ba bagolo tša go tsena taba tša mmagwa go tseba gore wena a o ngwana mokete. a bona nna ke no kwa ka boragadi ya ka ga bangwe ba ka ntle ba re ke rena boragadi yago mara ke nna ke gotse ke tseba gapa ka e le Jimmy Magalo wa Nanka Maskerala le gone jwale ke sa mo tlhompha ke re ke papaka mara nna kua ga Maskerala o ne bola nnete a nke ke ya segale ke feletša wa ka lehu fela motho a ratang go ya ke moratho. So wena le wena wa go boragadi ya papago Nna nke ke no phela ka mo gae se ke la nyaka mesepelo ya batho ba bagolo nne. ke le kwele Koko eša doctor bana ba ba ria jwang ba go nyaka mesepelo ba nyaka mesepelano ba no kwa ka batho ba ka nte ba re gape ba bolenašiba ba bolenašiba e go swere jwang taba e e ntshwere gampe ka gobane ena motho e le gore o mphile Josephina o ntatotše ke sa na le 3 months a re ke botse ba ešora se ena mphile morwalo ka amogela ka bela Josephina ka robela Josephina a re gola ke mo odiša ke na ke nnoši ba thoma motse bone ya le Josephina a le o mogolo gore ko amang ba mmotša gore wena a se wena wa boyole ga heno ke ka mo flakete ka gamang le mo ba di ya mephaso ba nna ke ba botša re nka se ye mephasong ya bolena Josephina wa ya ai wa gana gore nka se mo phasong a se le nkgodiše go tse bothoko ka ešo ko ra le tlo thoma ntse ba re ke ngwana lena mo le bona tša lena di le palela ga di le palela ba go botša gore o twetse bana kae ba sokola ko ona o ta o nyaka thuso gore ngwana wa o fe matatsi wa gana a dumele ya tša lapa la gago koko ke tše dintšhi kudu la tseba lene mathata magagešo Josephina
a ko go botse ngwanešo mathata a thome ka lapa la gabo lena mathata a le wetseng a malapeng ka mokana ga ona nto kgolo e hlokagalang ke kwano nto kgolo e hlokagalang ke go swarišana re thušaneng gomme re beng ngata e tee tše ka moka tše di lehlagelang di tlo fela lapa la geno le wetse ke mathata Josephine. ene nna male moremi nna batho le ge ba ka mpotsa ba re ga pao ke semangmang he wena le moratho papang nna mo philong baka ke tiputse ka re nna ke buše ke mmaka le kokwaka le ragolwaka family yaka ke kokwaka ke mmaka ke ragolwaka ke bana baka fela ba go papa ka nna a ona mo ke ba beileng gona le papa ka le go njwale o sa phele ke a modumiša ke re thobela papa ka te phetela a nke ke mo kgopela selo a nke ke dirang nna motho ke mo lebeletseng ke mmaka fela cause ke goše ke yena fela a le noši Papa go kgaetšedi ya ka mpotše mo mola wa mo tsebang o ile a go fang a se nka nompha selo le ranta a se nka nompha ranta a se nka nontela selo o bile le mmane aka a khumana mmane aka le mosa le ngwana a mo godiša ngwana ge a mo dia dipla nna o ne metse a senke ba ntela seo that's why ge nna ke sena taba le bona ke ba taba le mmaka le gone jwale ke potso ge mmaka a ka tlhokofala ko ba bothateng ye ko kwaka a ka tlhokofala ko ba bothateng ka re ke bona ba e ke re mma ke lela ko mmaka e ke re koko ke lela ko kwaka ga pa ga ona mo ke meneng ka re cause a senga ntlhokomela a senga ntela selo that's why ke sa mtse bosirias or ke papaka nna gape ga ke tseba e le mang e le Jim Magalo wa re betseng kae kwa maskeral o gale a re tlhokomela o gale a re deal everything le ragadi ke tseba wa leng kae le ga maskeral ene wela ga leng ga maskeral le gone jwale o tseba re le bana ba Jimmy ka moka rene re le ga babedi a tsebe nna ke na le papa ka teko taba ya gore papago a godiše motho o mongwe wena o le ngwana wa gage a go hlokiše le šheleng ya šheleng ge a go dumediša mola o no reng kgaetšedi yaka ke no mo dumediša ka feta ge a go dumediša gore ngwana ka le kae ga fana thobela na ka te fetela ga ne ba thobela ka te fetela na gongwe ke mmana ke le a tla ka mogae ba ga tša papa a re Josephina le kae na re wana a re ka malagae re a tshwenyega ba re dilo ke tsema ka wena swantse o tlo phasa a se ke ba roge a se ke ba tlhapolola ke no re ke tlatla go sa gona o rile wantse o tlo phasiwa nna ka phuthabeke ka tla ke ba kopane ko befriend ka gore ka se tle go phasa ka ba bontšha ga le nna a ke mo bona na motho ke leng wena ke kokwaka le mmaka le morathwaka fela mane ga e tla jwale ka mmago a tla swere selo le ena ga e tla o tlile a kry-a mmago ka gae a bolešang le mma hei mane ye koko Isha o reagetšeng ge mmane a e tla ka gae a re ba nyaka go phasa ba nyaka yo gore ba o phasa le yena kwa bo bona wa reng wena go ba fetola bole ka ge Josephine e le ngwana gago ba e boletše nna ne ke le ka morago ko pola ne ke bajwa ke robetse ka kwa morago ka kwa ba re ka re mma wa bajwa e ta re bolele ka kwa pele ka kwa a ba seno bolela le yena mosadi o la laela wa mpotša o re ba re ke te ke ba thuša kwa ba tshwenya ba re ba nyaka go phasa ka re wena o reng o nyaka go phasa le bona re nna nka se phase e rile beke yo e fitlha e re la bothano yo a phutha beke a tsamaya mokopane ba ta ba mpotšiša ba mpilitša mmithini ka yana ka kwa ba re wae ke ganeditše yo o ta mo phasong ka mora ka re ngwana wa botse o hodišitše ke mang ngwana o hodišitše ke nna maikarabelo ebile yaka a sonthekele ebile ne ke ba leirile a sonthekele leiri a sonthekele sesepa ga ona ntho o ntheketšeng mara o dipotša gore ngwana ke ngwana gago a se ate nna e nyake nna badimo bao ba tshwenya wena a na ko nna mpetišeng moya ka goba nono ya le na le masenke a ša le dietše dipudi eng o palela le kore ngwana ka tšea 10 a še
le wena o die mokutwananyana gago mo le ba sa di ile mmaka ipea gore le yena nako ngwe a bontšhe bana ba re bana ba ka motswa le našo mara o re motho ore ke ngwanao o nthuša kaga o nthuše ka seno yena eno ba madume o bona le nna ke thagana le bona ke ba kwate le thobela le kae rona ke a feta ke a kwa ke ya le bona ba feta ba kwa ba yang ona ga ke na taba le bona Masenke ba getše dipudi ntlo. ee yana ka kwa ba reng ke ya go papae di ile mašaka so a ke reng ke be le motho a kole bothoko na ta mongathela a e se le gore o ngathela nna na ta mongathela ra go ngwana ka ledu la bothoko tšea masenke a mangwe o di thomele rurung kana mo o dulang ona ke ka mo re beyang dijo ke ka mo re thapelang ke ka mo re robalelang ka gona a kere ke mekuko e mebedi e kgaoane so e kgaoane so ka mo o robalang wa robala o bala rakanyana a dijo mo ke mo a beyang dijo ka mo o robalang nna o robala nna o robala mma o robala wena meisi wa lwalang o robala ngwana meisi mo le ke mo re pakelang diaparo o ne o šala phathisana a re kgone o taba fela Koko wa tseba mpotša nto nngwe rena banna go nyakang ke re itukiše o di ka se dule ka gare ga mokhukhu ngwana ka se a dutše puleng. Nka se re ke tshwenya ke badimo ka palela ko go fa ngwana ka ranta. a bangwe ba e kgona mara se šetšeng motho doctor a o thokofatša le yena o tlo o thokofatšwa pele and a ke ra dibadi modimo ta bolela re motho o ka ikgogomoša o ya godimo wa khumana nna ke tsamaya ka maoto pula ke betha ke pula sefako wa mpheta koloi ya tsena pele a betha pantšhara wa re mara motho onolo ke mo fetileng ore ke tsamaya bošumo le mphethile ka thula ke koloi o ntse o ntseba le ka se titshwelela re mara nkebe ke sa le ke dieng nkebe ke sa le ke mo thuša motho thuša motho nna ke na le mme o mongwe mole ke mmamoruti wa bajwa ne re phela le yena a bereka gabotse ka mokgwa nkošang bothoko ga ke ya kgonyeng ke ya mo lathelela keribane a ke mo patediše lathelela keribane mma ešo o tsadia magalanyana wa tikomoša bja metsi modimo a ta kgona go nkokeletša swantšha o le motho o thuše motho o mo se ka tšeela motho o mo fase nna bjalo mare ka mokgwa re tšeetšwe mfase re e lokile e tla no bona ke modimo le di-RDP a ba re tshepiše gore a hela le bebereko a šiwa e re tšwele re tutše so a e sware gona mo ganyane koko re lokiša se sengwe o se ka šuta motheeletši mogedi o seke wa šuta re no ba re lokiša se seng ka mo motsotso fela ya radio le mengwa go tla go annual general meeting
ya re a leboga botheeletši, re a leboga ka dikgokaganyong tša leago ge lentše le le gare magagešo le re theeleditše le re bogetše kgole le kgausi mo le leng gona mola go Facebook page ya rena ya DR Moremi re live mo magagešo. Lapashili lona motheeletši wa Mokopane Community Radio Station ka dikgokaganyong tša leago. O ka re ngwalela molaetša mabapi le tabeng ya go fa dikeletšo ka godimo ga lapa le gore wena bjale ka mmogedi kgole le kgausi mo le go gona go theeleditša ditaba tša lapa leki o kwa eng ka moga nkosi o ka ba fa maele a go swana a mohuta mang magagešo mabapi le tabeng ya go aga lapa le lena le theeleditšeng seyalemoya e le go radio ya gabo rena ya Mokopane Makopantšha Ditšhaba community radio station dulang le theeleditše magagešo le lokišeng taba difounu ge re tla mola go nako ya 11:30 re tlo tšea megala ya lena re tlo ba re kwa maele a lena re sa le gare re sa di gapa-gapa re nyaka go kwa ditaba ka moka ka botlalo go ya pele gore magagešo lapa le gabotse bothata bo bogolo bo boleng ka mogare ga lapa le e ka ba ke eng gona gore le tle le loke re ka dia jwang re šetše re kwele gore go na le molwetši wa le go gona a ba jwago wa le garebe e le go gore ke gale ba mo emaimiša o hloka thušo e kgolo kudu. Dinomoro tša rena tša ka mo studiong go di founela e tlo ba 060 685 3271 060 685 3271 060 685 3271 o itukišetše go founa ka 11:30 magagešo ke leboga thata re sa tšwela pele mo koko ke kwele go bolela taba ya gore go ba boima go lena le ya hlaelelwa go kry-a di-RDP go diragalang ka lapa la gago re a thaelelwa ka re sa le mo mekhukhung ba sa tlo re botša re ba sa tlo re lokišetša taba tša di-RDP ga ba di lokiše ba rile mabone le ona ba lokiše toilet le tšona ne re sena tšona ra ba ra thuša ko gore ba re epele ya mokoti ka bane mmane a di thušetša ka ra pakete re o tšholola kwa sekoting ba re thuša metsi ra ikgwela pompi ya feta mo metseng ya batho ka bona ka mo di-newstan gore ne re lapiša ke kiribana o nyaka go tlhatswa no ya metsing ka kiribana ra ikgwela re na le pompi ka morago le yona toilet ya mokoti no ba re tshwenya ke tabe ya mantu a re tsene mo koko tabeng ye le ile la bonana le mokhanselara wa lena mabapi le tabeng ya dintlo tša go swana le di-RDP re phela re ya mebitidi mara ba re boditšo di-budgete tša di-RDP e se tšhuditšwe a re itse re dio tšwa ka ngwaga mang a gone molato re tla emela budget ge e tšwile koko a re boeleng mola tabeng tša ka gae bošego le ya robala ka mola gare ga lapa la gago koko boroko wa bogona le kwa eng le tshwenya mo gongwe magotlo mafene le tshwenya ke eng ka gare ga lapa nke ye ka mo ya rabe ke sese bošego ga re robale male moremi o ne re go ntse bošego o robetse o ne kwa ntwe re guma madima ga ntlo re gudu madimampete magotlo le ona a re jela diaparo kore a o sa tse gore eng ke eng re rekile ditšhefi ra tšhelela magotlo a gona le go kgwagwe nako o ne gore bošego o robetse kwa ntho e khurumula depoto bošego o robetse o re ke bula mahlo ka monyame o ne bona ntho e feta a go tsora keng re ka moga re kgopela thuso re be le boroko ga re robale bošego le bošego nako ngwe o tswa ka forogo o tsoga o ne makala o thapile a o tsore a ke robetse ke nto ya gore o tsoge o ekwa o kare bone le motho wa molekane e direga gantši goba e direga ga tee mo kgweding goba e tla gafetša gobane nto go swana le o kgaetšedi yaka ke thokolosi ene mafelelong e tlo fetša e go rakela molekane gobane go e ba le molekane e khosa semele se se sa nyakegeng mo mosading and then mnola ga a thoma a fihla
o ba le monkgo e leng gore wa mo fitlhelela and then monna o duma go ba le wena mara ga a gopola gore ketse go wa go tsoga monkgola then monna modimo o feleletša a tšhaba ke thokolosi eo and-e magotlo a go gana go ja poison ka gare ga lapa o tseba gore magotlo ao ke magotlo a le romelwang ka ona a khurumolola dipitša bošego a le jala diaparo a tla ka tshenyo ka gare ga lapa mola tšhelete e se gona ka gare ga lapa la geno a le bušetša morago ge le re la pele a le bušetša morago so ke tlo go thuša kgaetšedi yaka ke nyaka go tseba mo go ye thokolosi ye gantši ge e tla le e temogela go yona mo gongwe e tla mo bekeng ga tee e tla mo kgweding ga tee e tla ka moraga kgwedi tše pedi goba tše tharo e no tla a buta ka thokološo o no makala o thapile o sa tse gore o robetse ke eng gantšhi nne ge re kwa baruti ba re o tlhape ka letswa o fišetse dikofi mara o no tshwana le bana ke ka nako ngwe ba no tsoga mo magara bošego ba lla o mmušo re ngwana o bonang ga re ke kgokgo a še yona o tšhaba no di yone gore a kgokgo gona e ka o tsoma le bona a o e bone o tima le bona o thoma go lla kore ke ka mola motseng ola a re robale re kgopelela thušo mo go lena ga re robale bošego ene le moratho wa ka one o ke a tšhabelang ke monagano go phela re mma ke bona bana baka a šeba le mola ba diang ba lla bana ba la kry-ile miscarriage ka bona phela re mma gana ba ka ba lla ba nyokoša ke kwele koko a bolela gore moratho wa gago o robala ka dikerese a le tšhoge go robatša motho wa go swana le ola ka kerese mo e leng gore a ka fetša tshuma mokhukhu go bala fetša le swela ka mogare ga ntlo a le ne le tšhogo leo kgaetšedi re phela re tsoga bošego re tima kereseo a kana a fapara humana e timi o thoma go rogana ke matimeng ke re sa ke maitime se go ntlwaela nna ka re a ke a mo tseba a ke mo fetole ke no gamola a bola ke go bolela kore kerese ge e se gona ka serobane a ke sebale o re a ke bona dihelo ka mo ntlong then ge kerese a ela itile a ditle a le ne mabone kua ga geno gane ke di-apolo ko ke rela gore lena mola ka lapeng la geno a go laete ga ona motlhagase so le phela ka dikerese ka dikerese yo ga ra tlhaka ga re na saelo ga ra itshokolela koko ngwana še o bolela ditaba o re a gone boroko ka gae le bona dilo ka gae o ka tlaleletša kae go tše sesia a di boletšeng koko se nna ke se boneng morodi a ka rile a re molata modimo le ba re o tšwedišatše ra bitša baruti gore bata ba gaša-gaše ka mo legae ba gaša-gaša mo khoneng ya go lebana le gate go letše mpša o thoma ka 8 ba ka di-strateng tša ka mo ba re mpše o ka re tshwere ke lethale e letše o thoma ka 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 e tsamaile ka 6 ya forong and re na le bothata ba gore re dile kgwadinyana mollo re thekgetša ka lesenge a re tsamaya ro robala re na le bothata ba re a re tsena ka ntlong re ro robala go ka rona le ntho e tsamayang ka mo mollong ka nako ngwe re khumana masepa a le ka mollong a re tsebe gore tsebe o nyetse mang ka re emeletše ka moka re ya marokong and nna napile cause lo tša dithoma o dia ka mokgwa pelo aka e thoma go betha ka mata e thoma go pompa ke thoma go dula bjale ke dula bogona e thoma re bo 2-4 ke mo ke thomang gore boroko ba ntela boroko bona a bo gona ene le yena ngwane wa ka a tsena ka kwa gae gore ke a šia o ka re o na le something tše a di bona ke re bjale ga re bone go tshwana o ngwena o na le tše a di bonang mara bošiu bona o bolela nnete ga ona boroko ka kwa motseng ona
koko ke kgopela go ne go botsiša potsišong Eh. lene bana ba masogana ka mogae ke na le basadi ba babedi ke rela gore le ditlogolo tša gonne bana ba bašimanyana ke o mothe mošimanyana wayo o ne mengwaga e mekae sese o sane 4 years seemo se sa ka gae se gapeletša go tšhentšha ka gore ge ngwane o la gae ya go gola go a go robadiwa jwang ka mola gae le ya go robala jwang like ke gore kgaetšedi yaka wa ikwešiša maranto ke e bolelang cause e tla be le lesogana nnoši and ke basadi ka mo and seemo se a hlobaetša gona moo ge dipula tše kgolo ge di tla go tla bana ba tsogile ka mokana ga bona ba tsoša ke pula papa go bana ba gago se se o reng yena ga a santse a go thuša papa o bana ba ka nna re dula ke mmogo moratho wa ka o rile o thoma go tlhakatlhakana ra wa tsamaya gae o bonana le moratho wa gago o nne motlhokomele yena ga rile ngwagoke ka 2024 ka January a rile ke tlo ntšhiša mmagadi a ke tse gore di berekile ga di tla kae jale napile a one ka nna nnama gae ka nna nnama ka nnama ka se tlhole ke sa mmuša gore why o ntshepiše gore o tlo ntela so wa se tlhole o sa ntirela napile ka di 25 tša March ke rile ke re ke a go motlhola ka humana a na le mosadi ka mmuša gore he o sa nnyaka ba a sa nnyaka na a palela ke go mphetola nna ka o tlala pelo ka tšea diaparo tšaka ke dipasa tšaka ka tepoela ke nomo gae ya re ke mme ka mfona ka re ke kgopela o nromele tšhelete ya bana ke ko ba rekela diaparo tša marere o ne mpotsa gore ke tla a sa phethagatše jale ke ntšintši ke nagana gore e re ke tsamaye ke yo mo tshwariša ba ga ba romele selo ga ba romele selo ya le ba tlhokomela ga ba tlhokomele nne ke bereka EPWP ko public works re khatha majwae re dia e fedile ba girile ga ba nna go njwale bana ba ga ke ba phediša ka tšhelete ya bona ya grant mara e ntšintši ke nnoši ke nagana gore e re ke tsamaye ke ye go ya mososa ke fitlhe ke motlale ke re motho a tlhokomele bana ge e le gore o theeditše radio o tla tseba gore kgwedi e santse a tlhokomele bana ka gore o ka se be le bana wa se ba tlhokomele o ka se gole wa se tlhokomele bana ba ga lebile ke phentša ke ipuša ke re na ke tlo ba le bat ya go tshwana le mmaka e ke dutse ke nnoši ke phe ke ipuša ke re na ke le Josephine ke tlo ba le bat ya go tshwana le mmaka ka gore cause ke mmaka o re oše a nnoši ga le nna ke tlo go šabana ke nnoši na kore ke a dipotšiša lebile ke pala ke go te karaba a ke tsore ke bati ore ke tlhao a ke tsebe nna mara ke re modimo a se ka nkgotla ka bogopo ba motswadi ba ka alright wa tseba kgaetšedi lene mathata ma ka magolo kudu lene mathata ma tabeng ya mama ke go kwele ka yona tabeng ya ausi ke go kwele ka yona tabeng ya lapa la geno ke go kwele ka yona koko wa robala ka kua gae koko sebelega mama ga robala le ena mara a bolele bošego ge bošego ga re botse o tlo berekela nna plia ke tšhaba le nomošo na plia ke ipuša gore ga ke nana gore ke di gateledi ke thomile ba bale a fitlhile ke tšhaba o ne mmotšiša so alright nko iše ka mo go mama mama koko go lla ko wena walla ke nna le e berekiša ga botse tšhelete ya gage re e berekiša gabotse le dirang ka yona re patla society 160 re patla sa koma 150 re tsena setlamo
sa koma ke Sa- sang ke sa tšhelete ee a ke re ba boditse gore se sa team ke sa lepokisi and-e ka lebelela gore team ga o thokofaletše ba go fa 2002 200 ba re ke ya airtime 2002 o Eh, o two- 2002 2200 yeah 200 e ba re ke ya airtime and-e ka lebelela gore 2000 e ka se reke dijo ka re o nwa le makhu a o nwa le ke menyanya ee go nyakiwa dikuku o nyakiwa dijuice o nyakea ditee tša o ya dirapeng o nyakea magobe le ba ba reng koko a ba tsena ba lebeletše gore go jewang ee bola botharo o nyakea dišebo o nyakea eng ka bona re tšhelete ya team e ka se kgone gore yona 2000 e ka se kgone go covera lotse ka moka ka re no ke tsene koma ke thokofetše ke ba botse o leta mpha tšhelete and-e se setlamo se ke se tsenang se sengwe ke sa grousera ba tšea diflouru diswikiri kore ntho engwe le ngwe a o thaile mathata ee ke lekile go bontšhana le sesi yaka ke re sesi ke gopela re o ngimolle mamma le wena nko o motšee ke mma o dula le yena le phalale ka gobane o nwa le walla o nyaka mmae o nyaka go tlo bona mmae morotwane mara sesi o fitlhile 60 years o gola modenda kere mara a nyaka go bona mmae o nyaka gore nna ke tšee tšhelete ya mma ke mo romelele yona a ta bone mmae and-e tšhelete ya mokekolo a o a tshwanela re o ise ka moka ga a ka ta lwala o tlo mo iša kae tleliniking ore wa mo iša kae docteng gone jale ke setolo sa bona ba kwa bothoko ga o iwa nneila o iwa kwa o phela re tšhwa molamo ebile ga o sa na selo le o sasa tshwanetse ke bone leano la gore tshwanetse ke mo late napom gore o betse dinapo mo dibankeng ka tleliniking ya napom ga ke sana tšhelete ke ena re le o lata dipilisi ka yona o fetile o ile a boragadia o buile monatlile napom ga ke na polane la bona re ga še le yona 2000 ape ka secovere dilo ka moka gore ra re masenke o reka mare ga šo o sena molato wa kgona re tšatši le mokwane o tšea 500 wa re re ke leibe masenkenyana mo jale tšhelete a e tha doctor e kry-a e le gore o na le mathata a e dule o ntšha mole wa phatlola gore re ke thibe mo ntšha mole wa phatlola gore re ke thibe mo a o last o ka kgona gore o ka dia dilo tšao ka moka le yone o modibanke ba mo thuša a ke ra mmerekwa ke re le yena nata dia se sengwe a ra we re ke thibe mole ga o tšhwatha mo ke thibe mo jale la bona re stakile ka moka se se nthabišang kore tšhelete ya mokgekolo le e berekiša gabotse le e berekiša gabotse mola tšheleteng ya mokgekolo go nyaka le no beya ka 200 go no ba tšhelete le e beyang le sa e kgwathe e tlo le thuša ka se sengwe ya mokgekolo le e berekiša gabotse wa bona lapa koko ne lapa ge le se la berekwa dilo di no se loke ka mogae ene le batho ba go seleka ba no tšea diphoofolo tša bona ba tla ba dirua ka malapeng la gago ene go sasa wa tla wa kry-a e le gore wena o bitswa ka maina a sa nyakegeng cause o kwele gore ngwana o re o riang o go bitša ka maina moloi o go bitša ka maina eng a se maina mabotse gore ngwana a ka bitša mmage ka ona ene a re thabele mantšwa go swana le ao ae nto golo kore kokosolanka o sa phete ditaelo tše dimpe ka moka di no go swanela batho ge ba go bona ba no go bona fela ka motho o mobe gobane ga o ne nako ya go phetha ditaelo go o santse o phethe ditaelo o swere ke ya mabaka a kere ra ga gore ngwanenu a robale ka kotsi ya koloi le ile la ya go tšea moya gage la le ona kua goba le no tšea stopo fela la go se boloka ku ba ganne ba le ba bosestere le bo motswala sa buso ba re ka sa bo bona ga ba e bereke le iwalo nna mara re dilo boa mo mokopane ra fitlha ra bolelela mo e le gore o feletse ona ke kwele le bolela polelo nngwe le re kua se ya buswa ke ga ragadi a se ga bo mogala bo a se ga bo papago bo papa nna re ile ntse re gola re ba butša lebeletšwe kae ba re swadzing ba re ke morgosone a ko o tsebe ba re ba beletšwe gana ko ke a bo papa a boragolo a bona napile ragadi a o nyaka motse kae mo sa buso jwale ragadi ga a nyalwa ragadi na nyetšwe and ebile ragadi o nwa le yena o robetše jwale ge ragadi a nyetšwe go e tla go bolokwa sebare ka gaka
re tlogela lapa la gage gape go tlogetšwe lapa la papago ba mo toditše lapa. then a ya go bolokelwa lapeng la sebare Mm. e kgonagala jwang tabeo Ga ke tsebe doctor. e le gore pako be e leng gare ga mamago le bomogadi wage Nna ke tse re no ba ke šwanang ka re nna re gola re kry-ile batho ba e le gore ba phela gabotse ga bana dintwa ka malapeng le o etela o gopola ka bo 94 ka bo 93 nako ke sa emile Josephina ne ke kgona go ya sa butswa ke fetše beke gore ba ntwele bo mamaka le bo papaka ba te mmerekong ke ipoela ke dipoela le bona ba le ba sa butswa ba kgone go ta ke tse gore ntwa e tholile ke setopo sa gore go bolokela morotwane ore o bolokela sa butswa na a ke tsore ke yona ntwa a bona nna. le a tseba gore ge le tlhokomela mokgekolo go na le tšhelete le santšeng le engwadiše ya go tlhokomela motho o mogolo Ke kole ba mpotša ka yona ba re swantse re engwadiše. le swanetše le engwadiše motheeletši o mongwe ka mo o re botša ka yona re ya go leboga ka Facebook gore lemoša gore go na le tšhelete e leng gore e swanetše ba engwadiše ya go hlokomela mokgekolo and then e ka leka go thuša se sengwe ka gare ga lapa ke a kgopela koko le ye go engwadiša le ye go engwadiša e tlo ba thuša kudu maititšeng yona e gona lebaka le ke a tseba le nna ka o wa e ke a tseba tseba lebaka le okay no ke a leboga ge o e tseba koko She. papa go boloketšwe ga rakgadi o re boloketšwe ga mokgonyana e ya kgonagala ka sega geno Ga e kgonagala. ka nako papa go a boloka ngwaneno o before o bolokilwe before a thula a bolaya ke trucka kere Papa o tlhokofetše pele buti a tlhokofala morago. buti o rileng yena ka lehu la papa Buti o letše a fitlha a ba botša le gore nna ne ke sa nyake go dula mo sa buswa ka gobane ne le ntshwara bothoko le a ba motiša mo papa ka re ne le motho a phela bo makgweng a ba motiša mo papa a motiše ka koloi eo ka reng ke bakera ba sa bone a sa bone kwa yang ona ba fitlha ba mo fološa go papa a bolela a sa phela a kere a re le mo nka thokofala ke botša ke buti a re le mo nka thokofala ga ke nyake go bolokelwa sa butswa kere ka botša papa gore papa ka re buti le re ne le motho a phelang ditoronkong ke buti ngwana bo mosadi ya papa wa pele mo tšeiše mpasa ka buti re sokotše buti a se kry pasa ba se mo nyakiše pasa papa a ba robala ya kgosa gore nna ga ke re ke mo thuša ka dipasa ba ra e kgona le gore 73 le 51 e seiše 51 pasa buti o thušitše ke abu David ba mo tshwere mo kgorosonyana mo lerotwane ba re o mo tshwara ba kera ke eng ke double cade ke yona e tšwe molokololang ka mošareng le yena ba hana ka yena ba re ga a robale mo ra ya ka mo mošareng a re boa ra tsena mo le a thuletšeng ke koloi ra fitlha ra bolela ba re ba feta ra re a le fete a rieng gae ka mo na a robala ka magogo a reng gae re fitlhe re mo laelele gore motho o a sepela ba mo nyaka sa buso. le hloka di-donation koko Tšona di a tlhokagala le hloka batheeletši ba le thuša kang motheletše gane o thuša ka se e le goreng o tshwere a o thuša ka gobane ka nako e nngwe ra thaelelwa re thaelela le ke dijo khumana a re berekišitše tšhelete re shota sa o ja a ka o thuša le diaparonyana motheletše a e le gore o na le diaparonyana a o thaeletša ka gobane le yena motho a ka lwalang o tšhumile diaparo tša e ka moka ga a na diaparo ene a ke na thušo nka mo thušang ka yona gore nka kgona go mo rekela diaparo stad ene donation a re ikhumane re ka kgona go diang go oketša re die 3 room ya mokhukhu o re o mo le o mongwe gore ena ngwana wa mošimanyana a to gola e le gore a se re kry mpua fela a kgone go kry-a ka moragae ore a robale ka ka re ngwana mošimane le kgale ga e a tshwanela a to feta bo ma 5 years o thapa a le ka ntung ka bošu o roa re ke bone mmadi a so ke bone mmadi a so a kry ba re thaganetše dikamore yona a se nnete le nna ke a e bona gore a se nnete
dula bothoko ke no ba e le gore ga ke na saka ke a thoka mara nke be ke na le saka ke kgona re ka tsoša ka kgona go reka masenke ne ke tsana go thoma mekhukhunyana ka nako nngwe ke na le saka modimo a nthušitše ka nyaga matipano a ntšholela mole ka fokanya ka ntwatse ka foroma ka dia thurumunyana ya ka nna ne ke tsano itšhalela ka mokhukhung ba bae ka dikamoreng tša bona jale ga ke na selo le batheletši ba kwa gore ke no ba ke le motho ke a ditshokolela mo ke ditshokolelang ngona le bana a šiwa malwetse a tsene ka lelapeng ga ke sa tsebe ntsho le tšhweu that's why ke kgopela mo doctor Moremi gore re kgopela thušo modimo a mo thuše a tsene ka molapeng la rena thušo e kere molwetši le yena a fole a kgone go titiela a kgone go bona gore bophelo ke eng a hodiše ngwana e ka lerato ka go tshwana le nna e leng bana ba ga ke bone gore ke sokotše ke ba hoditše ka lerato a šiwa ba gotse ba kgona go tseba gore mma o kae. sese tlaleletša mama go mo tabeng ya di-donation le tlhoka di-donation ee re na di tlhoka re tlhoka thoka le ka re fa mabaka gore wa e le re le tlhoka di-donation re le fa mabaka gore re tlhoka ka donation ga re na se selo ra di tshokolela ye ba e tshwereng ba kana ba re thuša ka yona ga re kgethe selo e nngwe le nngwe ke yona ya ba ka re thušang ka yona kore le amogela se sengwe le se Se sengwe sengwe. se le ka thušwang ka sona ee motheeletši mmogedi bana ba bolena ke bake sepela di-radio go thoma mantaga go fihla la bone re thuša setšhaba fela ga ke bereke ke nnoši ke bereka le lena a re thuše lelapa le ke kgopela gore go sasa ke tlo romela mogala bo wa ga Malefo o tlo tla ka kua gae o tlo lebelela seemo ga a fetša go lebelela seemo sa ka gae re tlo ntšha di-account number re tlo di tšiša ka mo meagong ya kgašo re tlo tliša difounu goba ke tlo kgopela re fe ba ka mo meagong ya kgašo difounu tša gore ba ba swereng diaparo this side ba di tliše mo radiong then re tlo bea letšatši la gore dilo tše di ya go fihla neng ka gae re tlo kgopela magagešo gore batheeletši ba Mokopane Community Radio Station mabapi le tabeng ya diaparo sukiri sefago seo ne le sona go thuša lapa le la ga Nkosi re ya kgopela gore e ponagatše ka mo meagong ya kgašo seo se swereng o se tšiše ka mo ba tla se ngwala fase ba tla tle ba efa ba ga Nkosi le rena ka kua gae re tla re tše re di kry-ang re tlo di ngwala fase re tlo bereka le lena pele re tšhaiša mo re tlo kgopela difounu tša motho o motee wa ka gae go hlatsela gore di-donation di fihlile plekeng e right na ga itše diaka ke kwa bohloko kudu ge batho ba sokola ke kgwathega thata ge ke bona batho ba sokola ke na le Moremi Foundation kua gae ke tlo bolela le bona ba office gore ba tle ba thuše ka se sengwe ka molapeng la ga bolena fela se ke se kgopelang ke se phošo tša ga bolena tše le di bonang di le gona tše di ka lokišegang di lokišeng nna ke tla tsena ka lokiša mo go nyakegang go sentšeng batho ba ba sa nyakegeng ba bošego ke tlo tsena ka lokiša fao tabeng ya molwetši ke tlo tsena ka lokiša molwetši woo mara ke a kgopela bo mama ba se ka tle ba tšea tšhelete ye re tleng go ba fa yona wa kry-a ba ria dilo tše di sa nyakegeng ka yona le ka gare ga mokhukhu ke tshwanelo ke tlo romela batho ba tle ba bone seemo se le leng ka gare ga sona difounu tša ka gae re tlo berekiša tša mang le tla berekiša tša khomotšo madiša ka re cause nna ko re dulang re tshwenya ke network
le tshwenya ke network. re tla berekiša tša auso a re thušeng gore tsabang ko radiong le engwe te kopantšha le ntate Moremi. ya mare be ke duma gore koko a o ne phone ke gona ke gona le re le tshwenya ke network ne. re bolelela ka ntle mara ga o founu ba botse ra o founa montshare re tebe re beile ka mo go letša mollo ke motshwara network E swara network kae? ka mollong ka mokgwading ya mollo. kwa kgole kwa tswa e tshwara No, re nyaka phone e leng gore tlo re ge re e founela e phela e phele e le on. nna ne ke be ke kgopela gore le foune le khomotso madiša. All right. Ke ena. Re tlo bereka so di-donation re tlo thoma go donata from tomorrow ka mokgwa re ka kgonang ka gona. One diaparo tše dintšhi ka gae magagešo re a kgopela se di tshume bana šiba bane diaparo ge o ne mpete wa gale o nyaka go ntšha ola o seke wa o tshuma batho šiba ba na le ona. Ge o ne masenka gale re kgopela o seke wa alahla batho šiba ba kgopela ba kgopela se sengwe le se sengwe. So ke a kgopela gore mo radiong ba tle ba re riele maybe jingelenyana ya beke ya di-donation tša lapa le, then account number re kgopela e be ya lapa le, mara re kgopela di-proof of payment ba re romele tšona ba be ba romele le mo radiong. And then re a kgopela gore ge ke tlo tla mo ka Laboraro beke e tlang ke tla go dula setulo se ke tlo bala di-donation ka mokana ga tšona go bao ba kgonneng go donata. So my DJ ke tlo kgopela gore o tla re bolelela le ba le nthola le management re ko gore o reng maybe ba re direle jingle ka lapa le, then re kgopele di-donation and then account re kgopela gore ge e le gore go a kgonagala le ge re ka berekiša ya ka mo studio mare goba re tla bona re kgetha efe ge re dutse fase goba nka ba fa ya foundation ya rena mare ke duma re tšhelete e tsene go lena sese cause o tlo kry-a ditšhelete di tlhakatlhakana so re e ba le problem. So ke duma gore di tsene go lena ditšhelete gore re tle re tsebe gore tšhelete e tseneng ke bokae le re fe statement re kgone go tseba re tšhelete e dirile eng gobane a se yaka a se ya radio ke ya setšhaba se swanetše go tseba re tšhelete ya bona ba dirileng ka yona. ke a lekwa. So nna tabeng ya molwetse re tlo le thuša mara molwetse santse a be le diaparo le lena go a tonya gone jale wa neng dikobo e leng tše dintšhi re a kgopela magagešo le ga ka tšiša e tee modimo le badimo ba gabo ba mmona go yona yeo e tee yeo ba tla tlaleletša ka tše 10. A re tšee megala my DJ. Right, Professor Moremi e šetše re begile nomoro e le rena ka fa phapoši kgašo o ne motheletši wa Mokopane FM. Ke nela bonnete ya gore ditaba ka moka tšona ka nnete di tloga di kwagetše go wena morati wa Mokopane FM le motheletši mothegi wa Mokopane FM, mme nomoro yona e la ya rena ya ka fa phapoši kgašo ya re 060 685 3271 nomoro e la gape ya re 060 685 3271. ke be ke sa tsebe lena tate kra Professor Moremi gore mohlomongwe be le ka lokologa go ka bega nomoro tše dingwe tše le goreng be le ka se be le bothata ba gore ya a ke lebelele phone nngwe še yona mo right ba ka founela 079 170 9862 le ka founela 079 170 9862. The Reverend ke nyaka o nyakele account number e le re e berekišang for di-donation ke kgopela gore o ntšhekele yona please. Ke nyaka go bona re thuša lapa le ka se sengwe a re thuše batho ba kua thoko wa borena fela magagešo go tsamaya ke sepela le dinaga ke go thuša setšhaba sa ga borena se se yaka she re tlo go thuša ke a lekwa ke a leboga re tlo go thuša re kgopela gore maatla o ne le ona o seke wa tsoga o a lahlile ngwanešo re kgopela gore maatla o ne le ona
le tumelo ye o neng le yona o seke wa tsoga kore like o seke wa latlha selo batho ba gona batho ba le thieleditše ke a lekwa lapa la gabo mmago lapa la gabo tatago lapa la gabo koko re tla le lokiša ka mokgwa re ka kgonang ka gona fela go riagetše mathata a mantši kua gae tate mogolo wago o swanetšeng ke ba boloketšwe lapeng la gage probleme ke taba ya go senyale wa bona go dula le mosadi o se wa monyala go na le bothata ka gare ke nnete so re duma gore ka gare ga marato ge batho ba le ka gare ga marato magagešo a re nyalaneng a re direng dilo semolao gobane re swanetše re tsebe re go ka tla lehu partner e tla beng e bolela ke e tee ye nngwe e tla be e homotse and-e o tšeela di-decision le tše dintše e leng gore ga a di nyake mara ge e le gore go bile le lenyalo mosadi o kgona go tseba gore monna gage ba nyaka go bolokiwa jwang o nkwešiša sese ke a lekwa so wena o kry-ile monna gago a tiphile naga jwale pheta ditaelo ngwanešo modimo o tlo go araba modimo o tlo go araba o bona se sengwe le se sengwe se e leng gore se a diragala mo bophelong ba gago o nkwa ga botse a kere ke a lekwa papa so ke tlo bona gore ke dira eng ke bone gore nka go thuša go fihla kae o kgone go thušega o be gabotse a kere ke a lekwa ke papa nyaka go bona dilo di loka di eme gabotse ntho nngwe le nngwe e loka e ba right a kere ka mothoko e ba fela ba go fa maele a re se a ye maintenance gore ma ya molwetši ke a e bona šiona go na le comment nngwe šiona ka mo ba re se a ye maintenance please a ska lebala ka lebaka la gore monna o molomong ga a bereka kgaetšedi santše a fepe ngwana gage ke a lekwa papa a kere and then mo ke ba re molwetši ko mo ka kang ka mmele size ya diaparo e eme jwang molwetši ya lena o apara size mang molwetši wa rena ke slender a ka apara size mang 28 28 ke dieta ka leemo o eme jwang so ko mo ka ka ko motelele all right ke mo feta ka mmele o mpheta ka mmele a le mofete la lekana ya all right a gone molato size ya gage ya diaparo le a e tseba okay ke size mang ke 32 32 e ka ba roko sekete ke 32 dieta o apara size mang ke size 6 size 6 size 6 go ria bang ka kobe ao banna betha matsogo banna DJ material banna wa donata leboga thata my DJ swara so ka re bo tseba gore go diragalang magageshu modimo o le ratile ya modimo o le ratile my DJ bogile mma go rena ka kobo DJ modimo a go okeletše go feta ka mokgowe account number ele ya di-donation re neng go donata go yona magageshu ke 21 5 90 65 25 2 1 5 8 9 0 6 5 2 5 2 1 5 8 9 0 6 5 2 5 ya ke 2 1 5 8 9 0 6 5 2 5 ya e ngwadile tlou tša baroka ke a kgopela gore go fetša go romela tšhelete moo
ke kgopela gore o romele proof of payment ya gago go dinomoro tša 071 398 1508 071 398 1508 ke kgopela gore reference ge o e ngwala o no re Mokopane community radio station o ka no ngwala gore Mokopane radio ore o ka no ngwala re tsebe gore di-donation tše di wela radioong ye feng and then ge re tseba gore ke tša ka mo re tla be re tseba gore magagešo di amana kudu le lapa la ga Nkosi ke a kgopela and then ba tsebang dinomoro tša mo key radiong ge ba tseba gore ba rometše tšhelete ka mola ba seke ba tšhaba go founela dinomoro tša mo radiong gore re rometše tšhelete ke boka and then re tsebe gore lapa le ba safe le a thušega se segolo ke gore re thušaneng magagešo a re thušaneng ka mokgwa go ka kgonang ka gona ba biletše difounu tšela gape tša mo radiong ba kgone go founa Professor nomoro ile rena ka fa studiong motheletši wa Mokopane e re 060 685 3271 nomoro le ke tla e bitša gape ya re 060 685 3271 ke ra Professor Moremi mola reference mola ke kwele mohlomongwe nako nngwe e re ka ba mohlomongwe o ka ba go gakana ga taba ya ke lebeletse taba ya space oba ga ka no engwe le engwe a ke tsebe gore mohlomongwe bonolo ba ona re bo ka re nompa re nonofatša ka mohlomongwe re ka abbreviata ya re MOK ya re FM ke ne wa ke sa ya o e bea gabotse MOK e re FM e re FM then ra rena ba re tseba reference ka nnete e ke ya ka mo Mokopane FM and then o romela proof of payment go nomoro yela and then mo radiong ba ka romela go mang proof of payment re nyaka gore re be le di-proof of payment tše pedi re tsebe gore batho ba ba rometšeng ke ba bakae ba rometše bokae and then ke ya di-donation mo radiong ke nagana nomoro e ke e biditšeng oba nomoro e ke re bitša ya 060 e na le WhatsApp yona e linkane le WhatsApp ya rena line ya rena ke nagana gore motho ga ba tlhalositše ga a ne le WhatsApp a ba tlhalositše mo go yona mo gore ke neetšeng kore go tlhalosa ka mogo ka kwiša gore taba ya gago ba go tlhalosa ga o le bantšhitše kae ke nana lona e ka ba e bereka because ga nne ba lešitše ba bagolo gore ba se gona mo gaufu ka bontšhana ke gona mo ke bang le challenge gore ka re ba le challenge gona ga e ka re berekela mo WhatsAppong nomoro yone ya ka fa phapuši ga sona ke nana gore ya ke tsebe gore e be ka ba yona e be re šomela go ga bjale a re tsweng re berekiša yona nomoro ye ke rata ka mokgwa o boletšeng ka gona my DJ ke nagana re o ba biletše yona gape ba tsebe gore ke nomoro efe ba tlo romelang proof of payment go yona nomoro ya re 060 685 3271 nomoro la gape 060 685 3271 magagešo a re thušaneng a re yaganeng a re rataneng a re phedišaneng Josephina go ka mokgwa o emetše lelapa la geno magotlo ditlaišego ngwanenu wa ba jwang ngwanešo o tlo fola re tlo leka ka mokgwa re ka kgonang ka gona ngwanenu o tla fola nto kgolo gore ngwanenu a fole ke gore a batamele diatleng tša phodišo a batamele diatleng tša rena ngwanenu o tlo fola ngwanenu dilo di tla loka di tla ba gabotse mama gago bophelo ba gagwe bo tla tšhentšha o ne mathata mmeo ke ding tše e leng gore di mo leader gore a dire di-mistake tše e leng gore o ka gare ga tšona ke lebaka la mathata a leng ka gare ga ona o gare ga kgatelelo ya dilo tše dintši
ene o le godiša ga boima, so o hloka thušo, ene le yena kgolo ya gage eno go bontšha gore a se a gola gabotse, o gotše a le ka gare ga mathata. So ke ya go kgopela o tšwele pele o thekga mamago, o nkwešiša. ke a lekwa papa. Monna ga a tsamaile mo bophelong, elwa o lwele bana ba gago, mara ge a bereka a supporte bana ba gage gore le wena mmago bana o kgone go ba le bophelo ba gago, o kgone go leka tše dingwe gobane o palela ke go marketa, o palela ke go dirang, o lebeletše bana. So bana a re thušaneng go supporta ge monna le mosadi ba elwa a ba lwe le bana. Bana ke bana, bana a ba supportiwe go be le bophelo ka gare ga lapa le la ka gae. Taba ya kgaetšedi ya go mo dumelela ra robale ka kerese le tlo swa ka kua gae, Ke a lekwa papa. le tlo swa la makala le swele ka moka le bana mokhukhu o tuka. A re a swanela go dumelela go buša ke bolwetši. Problem ya bolwetši ba lefofonyane le ya porofeta, ene le bohlale, ene le ne mabaka. Motho go ba jwa kgopolo ne mabaka kudu ene ga a bolela o a kwagala. A ka gae ka koloi mo a re ke a tsamaya ke a modimolle, ene o tlo e namela, ene o tlo sepela ba swere ka leleme go fitlhelela modimolle. O kotsi kudu gobane le go fa maele. To ba re o ne lefofonyane o sepela le moriti wa mohu o mmoledišang, bona dilo tše lena le sa di boneng, o dirišwa dilo tše di seng normale gobane motho ola o mo phediša bophelo bo e leng gore bo fapana le bo rena re bophelang. So lapa lela le tsenetšwe, lapa lela la geno le wetše ke mathata, hlokagala thušo ka mona. Mama o nyaka dikalafi, wena o nyaka dikalafi, bana ba le ba nyaka dikalafi. Le ka se phele le diphoofolo ka gare ga lapa, le phela bjang le magotlo, le phela bjang le dimpša, le phela bjang le dikatse ka gae, le phela bjang le dilo tše e leng gore ka gare ga lapa la gabo lena di le fetoša basadi ba tšone. Ke nnete. Le wina kore o hloka monna o e leng gore wa mmona o bolela le yena, mara spiritual o ne le monna, ba go fa spiritual husband. O ka gare ga lerato le selo se e leng gore wena ga o se tsebe, o tsenetše lerato le motho e leng gore mo gongwe bo ka se rate go dula le yena. Hloka thušo sese e kgolo kudu. Go kweša bohloko kudu magagešo gore seemo se le so re no homolang. Batheeletši ba Mokopane ke a ipotšiša gore ka mo magaeng ge le sa foune le reng, a na bothata ke go palela ke go fa lapa le maele na, goba le kgwathegile godimo ga seemo le dipolelo tše di beng di bolelwa na, mathata a lena le tshwentše ke eng? O tšhaba go founa gore mokete o tla reng? Modimo go file nako ya gore ka e nako thieletše, mara o palela ke go fa lapa maele. Mme shu o ka gare ga mathata nkebe le mo fa maele, sese shu o ka gare ga mathata nkebe le mo fa maele. Re a kwešiša gore ditopiki tša rena di a fapana tša ka mehlala ka matšatši, tše dingwe go bonolo go tšona go tsena le fe maele, mara magagešo ye ya lekgono taba e kweša bohloko ka nnete sello sa batho ba se a re hlaba, se a re hlaba. Ke mme o šetše a nnoši ka gare ga lapa, ke mmage o šetše a nnoši ka gare ga lapa. Ratemogolo wago o bolokilwe thoko, papago o bolokilwe thoko, mme le mamago ba dutše le ba babedi, bagalabe ba bona ba bolokile go swana. Go na le generational curse ka mogare ga lapa la geno ye e berekilweng, ene ntwe ge le ka se e hlokomele e tlo swara lena bana ba makgarebe ka mogare ga motse, e tlo le tshwenya thata. Bophelo bo kokwa lena bo phetšeng ke bophelo bo mama go a bophelang.
bophelo bo mamago a bophelang wena šetse o lemogile gore le wena o tsene ka gare ga bona. Ngwana gago go ra gore le yena o a latela. Re santse re stope curse ye e leng gona, re e tlose 8 re e bušetse go monga yona. Batho ba ba theeleditšeng radio ba ipotšiša dilo tše dintši gobane tše di bolelwang mo di gona ka gare ga malapa a gabo bona. Batho ba ba re bogetšeng ka mola la Dr. Mremi ba ipotšiša dilo tše ntši kudu sese gobane dilo tše di bolelwang mo bontši ga bo bona di gona. Lenanego le ruta batho dilo tše kore le ruta batho kudu le lemoša batho le gore ge ba le gare ga mathata bona ke a mannyane, batho ba ne le mathata. Ge lenanego le tsena o ka se robale, le batho ba le gare ba bolela dillo tša bona, go na le batheeletši le babogedi ba ba kgwathega moyeng ba tšhollang dikeledi ba le gae. Why? Go se ba ka gare ga seemo se, so go tla ga lena mo le fodiša batho ba bantši ba ba leng magaeng. Ba ba bolena se se kgwathile batho ba bantši kudu. Kgwathile batho ba bantši kudu. Ene re swanetše re lwe le seemo se leng ka lapeng la geno. Nyelo ile lebe le tsene ka lapeng la bolena le ya senya, le ya laola, le itirela boithatelo. Ga go loke. ga o loke selo ke nnete. Tlhakatlhakanoši ga go kgahle. Se ke swanetšeng go se dira bala ka ngaka ya setšo ke go raloka karolo ye kgolo ya go bontšha gore ke ngaka ya setšo ke se Modimo a mphile go sona go thuša lapa la gabo lena. O swanetše o bereke mama, bana ba gago o ba supporte, bana ba gago o ba fe maele, o ba bontšhe gore wa ba rata ebile o ba nyakela bokamoso bo bokaone. Maswiswi a ba le phikileng ka ona santše a tsamaya. Ge nke bo sa dule kgole be ke tlo re o tle kua gae. Go sasa ke Labone, July ye ka moka a ke ye košeng ke phethela batho ditaelo ba ba neng le mathata. Ke a hlapiša, ke a futhiša, re bereka mebele, re a lebelela, ra nyaka go tseba re go thibegile kae. Ntho go kweša bohloko gore December ya fihla, bana ba nyaka diaparo, ba tlo aparang. Ke thoma tshwara ke stress, batho ba khiriwa ke nna a ke bereke kore batho ba re bona ka ga re selo. Malome Mremi, batho ba bereka ke nna ga re bereke, re phisha ka tšhelete ya diplasa. Nako nngwe ya ba re kwa mama ba tumela konofolo ke ae ke a tumela konofolo re kgone gore ka ke thibe mo ke thibang gona. And Malome Mremi ke na le bothata ba gore why ke timela ke tšhelete ka mo gae pele nne ke lwa le mma le ratho ke re bana ke nna le utswang gane a se bona mara ke no timela mara ke tsore posta ke eng. Kgaetšedi Thokolosi ya itšea tšhelete, Thokolosi e kgone go aparela ngwana a utswe tšhelete. Wa bona ka mola lapeng la geno kgaetšedi ke masetlapelo, gore wa bona karolo ye baloi ba e berekileng ka mola ba sentše lapa lela, ba itiretše boithatelo. Lapa lela la geno lela ke gore ba feditše ka lona, ene ba rile so ka boomo ba bona gore le a hlaka le ka se dire selo, ga gone mo le tlo yang la kry-a thušo.
thušo le ka se e kry-e gane modimo o lebeletše fela o araba ka nako ya gage fela le rena a re tikemišetšeng gore magagešo maphelo a rena a fetoge solanka re sa tikemišetše gore maphelo a rena a fetoge re sa tlosega ke batho mamago o bitšwa moloi a bitša ke ngwana wa gage ka ge ngwana a bolediša ke selo ngwana o ge le ka se mo hlokomele o tlo bolao mmago o tlo mo gobatša o tlo bakela mmago bothata bo bogolo le hloka thušo kgaetšedi yaka ene le tlile diatleng tšaka ene batheeletši ba le kwele motheeletši ge re ya go tšhaiša mo ke a kgopela e re ka gare ga thapelo ya gago ya 12 nke go bege lapa le la ga Nkosi botša modimo ka lapa le la ga Nkosi lapa le ga go be diphetogo ke a hwetšagala go sasa ka gae magagešo e tlang ke tlo le thuša go boima go nna go tsoga furugu ka lebaka la ge ke robala bošego ka lebaka la gore ke nyaka go thuša setšhaba sa gešo ga ke robale ke leka ka maatla ke tšea le ala mafelelo maatla ke ba tseleng ke nyaka go thuša setšhaba sa gešo fela magagešo ge le fihlile ga e sa le furugong kgotleleleng ge ba reng o sa khutša a se go itira le ya bona gore ke kae a ka ya plekeng ya go bapala ka mehla le ka matšatši le ya bona gore ke kae Mantaga radiong la bobedi radiong la boraro radiong la bone radiong la bohlano ke bereka ka gae Mokibelo košeng Sontaga košeng Mantaga radiong matšatši a beke ka moka ke ikemišeditše go no thuša setšhaba sa gešo a gone la go khutša re khutša fela ge re robetše so go sasa ke tlo thoma go bereka ka 10 fihla e sa le furugu o ngwadiše ka kua gae o be number 1 o thušege e sa le nako go fihla fela o re Moremi ke kgopela sefuthu sa bophelo ke na le taelo e ke e dirileng e bitšwa go sefuthu sa bophelo le bafo ya tšwelopele ke na le taelo ya go tlola ye e le go gore e tšhentšha bophelo ba gago ka lebaka la nako motheeletši mmogedi tšišang balwetši gae ke sa le gona se duleng le balwetši ka magaeng le oketša mathata le godiša bolwetši ba tšišeng re lekeng re pallweng re boeletšeng ka ge go ne maleka ge go pala re a boeletša re tlo ba ra fetša re kgonne nomoro tša ga Moremi ke lebileditše tšona ka re ke 071 398 1508 goba 072 133 6761 072 133 6761 goba o ka founela 060 959 0303 060 959 0303 ge o etswa kgole wa founa wa re ke etla ke tšwelela ke le kgole ngwadišeng ke mo tseleng and then ba go ngwadiše 079 170 9862 o ka e founela neng kapa neng 079 170 9862 e swara ke Professor ka sebele 079 170 9862 ke tlo go araba mogagešo ke go thuše my DJ a ke go leboge re gapagapile ka nnete ka kobo ye ka nnete Professor modimo mogala ba gešo a tšee mahlatse a tšhele lapeng la geno a go okeletše mahlatse le mahlogonono a godiše kgašo ye modimo a oketše go feta a oketše go feta ge le fihla kua gae mama le rapele le botše modimo gore DJ presenter ka mo DJ ya rena o le file kobo a se ba bantši ke a thoma go bona tabai o kgwathegile presenter ya rena o le file kobo le botše modimo ene le botše modimo wa mo fe mahlatse mahlogonono dimpho
le ba mo nyakang ka meleko ka moka meleko wa bona e buele go bona. Batheeletši ka mo letlakaleng ke lebogile go feta go leboga babogedi baka ba ka mehlale ka matšatši le phele le re thegile. Ke lebogile thata my DJ. lebogile wa lenatle Professor Moremi ka nnete Yeah, fitlhela re tlo ba re kopana gape. thank you. Thank you.